ana me say ye be ha dan o je tum me frem ba panyin no wonkan o discover ama ekodi na dan for koye nsem bebribi ana Nhyira fan enti da me wo ye no edan ne ko dan nim te me ko dan nim no eni etete dan nim ya tunu 10 years enti mre kakra bi akwanto bi ba to ho maame se me koye adwuma te papa me bo amane ye dwene ho ma ye se ye no kore wa adwuma nye me se me nya adwuma bia te sa na abade am no ya mpa me ko me no kasa fa nkora no ene nyamia no no kore nim papa no me ye no boni aya na nyankopon anye yi wone ne ma ne te fe ohunu papa no ohunu ne ma ohunu ne ma no ohunu papa yi ewia se ne ni pa yi ni ye ka chenye boni enti me ja wo mo hokoyi nkokodi mi pa eda me ha no nkokodi papa ni nkora yi nsem enti mu na papa efre me se me ko no na me sika no na asade to ma papa e ka chere mo ne nkora ni enti me wa na papa efre me se tiwura na ban ho so wo hia me sika te me frɛ ma amene ne kasai te eche na fe de ne ekɔ ne na ani nyan te me frɛ me ba no brɛ me 1000 ɛna me frɛ papa na me se eja sei na menyo ne sei na wo ka kyerɛ me nti me ebe ye ne den ɛna ase me nsan de ma ame nti me frɛ ma ame no so wanyi sika nti gesa me ankasa me ba nti me ba ne hunu kwa ye be fa so te eche na papa wo sa frɛ me sei ma ame no abeyi me ne mani nyina to agu papa so na ne nkora ne ne te dem nti me ye ne sei yiniema no kogu mi sister ho tiniema no wode ko aye no me de menimu ni nsiye na mo sa ade niema no wone nkra ne sesa niema no na ade ko wo ho enti me na me ma ti akire e na wo frɛ me sɛ sister ye ne to na ade obu ade jan me de wona na yo adamfo paa no sister ne be atwa ne beti ye frɛ na ta wo kwa ayi kwa mo e na me se die ne se na kyerɛ mu kyerɛ na me su enti ne na ansa ana papa wo sa frɛ me sa ta se ne kuro mu kwa amon wo pia bontena ne ye de yensa ye tenetene ne so ento pese obobo no ho adwa kakra be bosomi ana bosomi nto obekọ no na anu adwo na me siwiu te wo ka na me se na papa yi me pa cho na ata no nukunu no wo wai ana wo se ya nukunu no na me se nukunu o de ma nukunu fie na wo fie de o be ye den na wo se o so ko be bia ni kunu account sabi me ye nipa me ye baatai na asamato to ka na me senya hwe manemra ene wo bai to bai so no kwa wone be ma no ene bai ni na anu ani na nsa na me tinu hu se wone ata na twem tam senya no kware nti me bai me to so no bai ni didi tinu akire na me de me ko wura ade me no mutena wodidi nkoma na me so ko wura ade nti mba na no bai ni kodwa me de me nya me kuru nka me mfa hu ni ntra ma me kasa asem enti me ba na no oba ni kodware ade che no pa na no oba ni kodware na me frɛ wo na me se papa adan na wo bai wadan fukunu no wonu mo neto na so oba ne bebo adwa won ten kakra adan na na twempena na papa hwe ya ba de botachi no ya de boba sane oba na ye ni kunu no sa ene wade be yunti papa ade a wo ye no me kasa me ni je ho a meboa enya me kunu no enso me mani nti wo se me di ye tuyi na ehunu baabi a no kore no eda me nkwa mma nkonya asam na asam so abeto me se papa me sero me no kan bia ante ase enya edwom de mi dawo na me de te me ba ha koi me ma me mbe ye yi ko na me san ba ye mbe di na awotwe da na mbe ye yi na mko me ba mu no eye nsensen bebrebe me de me nya no na me de ba ha ya na for no to enju to awasam so me ba to nya no na me de ba ha enti no me kwa ya no me wo ho ena me sister yi frɛ me sister ya na me sister ajo ana se Japan na konwia ni ye frɛ wa ye nya muta sanka na me se me frɛ na me nya wa ka me frɛ wa Japan wani na Japan wa ba ha se ata se eda wo be fura fie ho no obefesa ne ne ma akɔ te Japan se wo so wo bura fie ho a obefesa wo ne ma ato agu Japan wa konwia ni na me se wi de na fa nya asam ade che na me sister ne sa frɛ me bim ena o sister ya Japan wa sa ba ha bim wo se da na oni ata adamu no eno no ope ento oyi wo ne ma no e de abrɛ me no oni ata akwa wa ata afa wo wodan ena me se eno de ya ka no wa akro o ka kyerɛ hwan this sister
am say na no ye kan wo across nye kuma se na me firi ba ma ba me ma me we be ye na me yare asema wo ka di fie be sen butumi me koye ye no ba me find na anu de o kwa de koto mi sister ni ene wuku na awotwe ne no start is a kisen che dabi ene okobo wo sister amane so wo sister panya na aketoa me fa ne say aye makuma ne wo mo na atena ntimi de ya ye ho se ye nuafo no odi amane na kobo no ntimi sister no so ko sister ba kwa madam fo no no ne ye ne tifi akobo na amane sa asom na Japan be keka no kan kire Japan so ma o meka sa asom ne nche ne bi na wo yi sister ya ne ma abreme sister ya ne ma na ayiri ya abre wo yi abreme fe na wo yi ba ne ba ne ma no na wo yi ba na bibia ayira no wo ka se me busa wa so be ka so o mra me ho me busa me enti no me ntimi nye ne ma no no ko bo madam fo na madam fo na ka chen se wo nya abotre to wo ka chen so kan chen papa yi se e fi na kroma ne fi me ka sa asem ne bi o me ka asem bia nchiri ne bi fine eneda enti me ba ye no ene ma no ampa wayi enne ka me ba no wayi unioma to ba wayi unioma no akogu dan ba ko enne me pese enka mu bi di mechi no wo hwehwe ba bi ode nkora na akogu no wo hwehwe ba bi ode me niama na gu enne ne ensu aye me ne me ba ne niama anopai enne me hweye enne me su ne papa be su mama enne me su wo be su me su o kafra amono ensu asra me ne me ba ne niama ya rewo sem o enne ode ntonto mosquito be ma wo na bra ko pie dai so mosquito net no ode abo ankura ne dan na chi na ankura ne gina ho a wo bia mama kawasam ankura ne da ho a obi atwa mo hu ne dan mu akura me kram ba na no kasa ma me dware me ntimi nsese mu obi atwa mu a wo hu me tije to me ne pa kura atwa mu wie ampa maninni mama so boduam na me nko papa no so wate na obekasa bebre ena so ba ye obo ne tofa mama nko Japan so Japan me mo akwa ba be men na ena no pe me bato wo office so me ka de asem ne kire o me o ka sama me ka kire o me sia be men monyamfo sei senti na me bo ho atwede yi abusia branch 104.5 no kwasem Japan wanura eye wo be de ne ba ha no otia wahye ne kiki na kiki no ya twro so Chanel minim so original Chanel ne bi dia Gabon anopa me ba na hye kiki be se de wo hye kiki wo ba fidie ne so nti na wase wo fa pa otuntum ya me fe wo ba nton ba yi no se me sunani anopasam ya matikoti so obi anim me bo asaka mo mra ne wo ya sunani ana ma me wo ba nton ba yi yoko piao na zo ye de se eno no ena ye beti nkomo Japan wada woroma eno ye bisa wo be yasam sane ohia no ne ade wo kire nsemu bebre ena wa ba fidie no so ma ye nhunu wo be wa ye wo de ya menene wo ma mienu na sisi ya woti hoyi menene me bibia no say the anya wo enye wo hwe no edi be say oh ache be ya femfie mienu oh na mfie mienu sese enche ache na sa ne anya na asam na wo kai ache be buru fie be nan be so me fa no sa me fa no be 4 years na wo ne wo be ye jai dad nyame na me ni jai o wono ne ka kire me se wontimi ne mentena bi nyankopon ni na sase ni mentimi nyina wani mu ntwa nkontompo ono ana ka kire me se wontimi ne mentena bi na me sa bele na me hwe ba bia ma hwe ne ma wodi wo begu mi so ne nkwala no wo mu nyina wie SS na ebi won kan ebi nso se bio ba akokora de me ne neti efi ho na me ne timu no me ne neti wo wie SS me anam so ne nsade ne koto fita adwuma mu a wo ye adwuma nkakra ndi nka me kora no nka me mpan bo ne se ka se de me mesima ble enkwada yi hu ka me pene se ka enkwada no nso nka wo da achi wo nso be ye yie na nka wo nso wakae me so na wo adwempa ma ne ma no ma hwe na ma enkwada yi nyina mu nyina wie SS ketwa no wo mu no ayi be ma no na lasa wa me de ko atenga junction ho a me de ko tu fitamu ayi si awa ye adwuma nyankopon ni mi wo mpon no ho de be ma no be o mfie be sai on me fa no se
19 na 20 mo me na chese ne ma nyinyini o na na se wo de wo mo ba no de no wo mo nyinyini enu nti no saa de me ka se me de ko to ade pam ayi fitemu no wono wo ba ya me de to school mo ano se dada menye obi a mo ahwe mi o menya papa bi a mo ahwe mi enti me de me ho kire me pa enti wona wo me hu se wo hwe me de a me de wudin ne be ko school enu nti ofa ne pre ne musisi nti ofa musisi opon and what do woody can do? And what you SS. As you see, I'm medina to fit a jumma or she see away in the juma. Shane fair, my papa, we see our bay. A dear and common any dear. This all she and no woman. Oh, she and no woman. No, na a man where Miss Anderson Quadani Papa woman. And you be announced woman say. A palm bear so, and I fast so we share Jemfua. Monsieur Jemfuano. Now, Okuta a baba. Na baba kono me misa no se wo mebi obabi ana se bia woni bi obabi me misa no enti mi mumu na me na madamfo na me ne hu no na me ne dwene se de baby a obekobia ne baba kono na ede e ka no ho enti oba wa wo ba ko de se bi woni ne tena na ne unya mienu na amiensa kora ka ho a obetumi Japan de wo se de wo si hwe me obetumi ahwe no nam si an ya wo de waka ne sa mate me ne betina na me no tena enti me no tena yi ni mu no na akire oso ohia no so wo kuru kwara ne papa wo kwara ne papa de no se wa nhwe wo mu o se kwara ne papa ne nhwe ne ba no jo enti no ma me o ma so na so peso ka dan person who papa ne say me dem me wiase me ba ne me ka asama me pe no kwento wodi to me so na ye me ya kwasem me person who papa ne say o hu me na opusa me wo ma say no me ka tia ne say me wo ma fa pusa no ka tia ne say nya hwe me ne no ko ne ma me ho ne ma me so pusa me ka tia na say ante me wo ma nu na otio papa ne se wo hia wo no wudi kaka che ne se wo ba ye ba ko pe enye no kore mama Japan we enye no asama wo ke ne se wo twato so na wo twato wo mi no ka so ka me me mpetoro papa me sro wo be kan ko sro mi enka to mo no bo Jevu anyabo wo de nyabo tere ma papa ne nyina no Japan we wo hia wo be wo ka che wo se ne ma ye sei mami me sa ne ma me de Obaa Adwoa ya bo mi din Obaa Adwoa me misa ne madodo nyankopon ni me misa ne madodo me mom na me dwene ne mitiri mu se be da bia me ko fie obia no ne ba be ma ba ko eno ne tie ene na che se ntwato so na wo twato no so fi se wa misa na wa hu ba ba ko na ye wadwen se ne ba ye ba ko ene ne ye wa wasem a enti akire enti na me ka so se akire ena okofa nkwala no ba ene nkwala no ko okofa mba no okokofa miensa ene ba ye sena ba ko nso de ono nso wakoma dan wone ne kunu no wo no okunu no ne wo nkwala no wone wo maame ena ne tie eni nti me wo ho dakro me wadwuma mu ano mbeka kire me se Japan de sha ye do ba wo yire ne baba ko abeto gio ena me se adai no se ye se akwala no yale pa ambulance na din fira koma dan din abagi ti eja wo hia wo bayi na ne maye num meboa ena wo ti ase se wona ne be nante maame me se no kura ye ba ko pe me hia no na ne ba ko pe ena no ne nam akire yansa na wo ko fa nkwada no aba abegu me so hye na ne manum anka me ka wo pene na dai wona sa nkwada num na che se wo hunu se ne maye num anka wa pene ka me ne ntena kura awurade nkwada num ko se nkwada nketu anyina ba be anti me kura me bompa ye din mu ye din kura na konkon aka kire me se eja nkwala no so na wo mo anka betumi ahwe wo mo ko fra bed na gonya nkopon so me se me nyankopon ni na saase ni nyankopon Jevu mama na je se wo de nkwada ne tei nkwada ne de me ni mu obia wo adwiri me ada na wo adwiri me papa ne to waka me ho kra yira me ya lo kora Japan ewura twe nyankopon na wo hu kronkron ne nim na ka no kore enye sa papa nye sa na wo tema kuma papa enye sa moyo enye sa na wo tema kuma papa entu nim se ye eja ye uradi nyankopon pa o he ni peti wo ba papa be bu ate ye o woni first
Nkano kore no kwafo. Enti a wona na mi za wo ma. Ejapon wo no ya botu awie yi. Madam, asa ntro na wo twato no so. Mi ba mi ntwa ntro to ni pa so da. Etuno. Se me twa to ni pa so. Ejapon. Se me se hunti. Enne na betena aka so ka kire wo se nkwadaa ne enum. Woboa. Ejapon. Woboa. Ne baba ko pe na no ne ne tie. Ena me ni madam fo yawo adwene ho se me ni nyankwada mienu ana se me nsa kora no na ebetimi ahwe wo mo anu kore papa me so enne manukura wa asemu yi mu bia na edi wa hane Ejapon no kura nti ne afre wo eno anu da bia nukura de asemu no bia na edi wa papa nukura fufuro bia ni ba bia maame ne be ya ode ni firi ne be ya emeka se ambulance di ni firi akomadan de ne be yi no tuji me waduma mu ye bebo amane se ye saade oyire baba ko efiri akomadan de na betuji ena me se enya hwe ena me ko ye ntime ko ya mko hwe akoda no sabele ni nyina me ko nyina na me ye mpai bo wana de akora ne betuji wana be ka kire wo ose wana be ka kire mame o hwe akwada ye ne betuji ni na sefo ne nya ntime wa be ma sia wo ma ye num wo se wo ba ye ba ko pe e kire na wo yi kwada nan na aka no nyina ba ye woso ohunu se nkwada ne enum a enko wo ni wachi asem ba kura so ohunu ya wo de nkwada yi nyina begu ni so wo no hye nkwada ne nyina wo betena he ba won sa no mama jamfu a baba me hu adwire me awase egu me ha wo kra ye ntina wo se egu wo papa na asem na wo kan oma me suro ni de bia na de bo de bia o shi a wo ka che ne se o ma yenu wo shi a me no wo hunu me no na me ne me ba no ena edi kamba na me no mo na wa ai ba bia me tone ade na yetu ye no ena me san do mo ko na ka ba ha no enti me hu ho no ena bu sam me se eja me ma ye numu me de me nfa me man sio na kira ko ko hu na wa ka se me de me ma sio na no akoye nsa bebre me sa so ba no me mpe te me ma ye nu enti ho no ena wo senya hwe no wo mu we na me so me do mo ko mu kurum ye kurum ena wo senya hwe wo de ye nyen kakran be pese etiduru ba bi na aso pese me kokko fan kora no ye de eba nyankopon no wo soro ene me dance wo ka chen se wo mayenum no wa hunu se ne ye bi wa ye bibia ma wa hunu se enya hwe enipa yampo nipa tam wo kan na fe de Japan te ya wo kan foforo ya wura e de asem kora ne Japan wo soro ni ma dance ni mame wo soro mame wo asore bayi me free se me free am ko ye adwuma so me ne dance na e ye mfie mienu ene fa me pa cho kwa asore bayi me kwa free me kwa asore bi me kwa asore kora ba woni mawurade se de wo ka sa wo ka wo soro yi ka wo soro samba na betumi aka e kire se asama wo kan ye no kore asama betumi aka e kire se ye no kore ni se me pese me ka kire papa yi se me amede ne ba me na me gya no maka na mmom asam na ye ka ne ha no me mpe kontompo so wala na adwene se obedi ntro anam sa me de na ba ha asam anim obeka atune so a me gya no ma wo solo ere menimu dia bo me mo osoro kakraka me gya no ma no ye ne papa yi wani ye nyina ya ka no kuro mami wo so an ka no kuro yakopon de wodi bibia ma ne yakopon ye ne bibia wo nye ne ntem entimi de menim se yakopon so wodi na nkwantam enso ye de ne a ebeba mami wakasa wiei eye so bodua mami ko papa yi so eja wada woroma ye ntinsin komonum se wo hia no wo twa antro kire wo ye den ye mrasam na nkasam wo be ye no bai ne wo kanyina ne se wo be pen wo ne wanante a kire kura wo spa na chaw so wo mawo na wo ba ye baako ene ade otiase wo ne wo mienu aka ho ama e wo mse nkwada ne mu mienu nyina mo ma wonim ne ye afa wo so de amasam na adi ku no na wo so wontimi wache ne ho wa free ye mpratwe ne mu nanso mo kopie dan bi so dan ne nyamo dia nanso mo kopie so a mo tena wa dodo prapra afa de dan no kora be ye mo dia ansa wono twe ne wono akofo oba afoforo enyi ne nioma tu agu abonten asesa oba afoforo nioma akogu sa dan ne asam no kore wo mu ne sai asem no eho kakra no kure wo mu ne se sa papa no de edan ne maame no na wuni ho papa no ba madwumem
and wo ka kyerem se ne dan no ensuo ne tu no ka wo sa be ye ni yi enso ensuo na sa yiri ayi papa no e de dan ne ma wo se an obi ne kai ne ba ma dwuma wo de ma wo se do se me an me hwe so ma no e dan no wo hene e dan no ascension e kire school ascension school no atonsu esla atonsu wa ya na se wo yi so enti be bia na wo no na me ka se wo se na sa bele no na e ho na fu na ho na fu na se nsuo no tutu wo mu nyina no na se aka sa dan no nko a e na e pagya kakere enti e ho de me nyankopon anim ni me wo ho ni nyina me no na ne te ho me wo ho ni nyina me no na ne te ho enti na kire na oba no be hae dan no ma wo no e na o kan se e ho de won papa no abruchira na da bi wo nkran e na de dan ne ma wo papa no dia papa ndio wo abruchiri fie wura no ai e na wo se e ho no won tena ho biem enti oba no e da no be hae ma wo no se bio ensuo ni yiri fa me kura no a e ho na me nso me ye den me beda bi na emom no na me emom de nyankopon anim ni bibie ni ho a se ba bia na fie ni si no esinsuo mu tinsuo to e ba ho ensuo to ba ho denti na fie wura wa puo yi ai nti na fie wura no puo ye no enu nti bi de eja ehwa na metie enti we kura na wo niema na uyiye no kura no o ka se enkwada ni nyiye no enye me ho na o ka se enkwada ni nyimela because abele no nyina wo kono wo ni me ejai me nso me hunu se enkwada no ma na ma hwe wo mu no ka me da so na wotia ke bia nka enkwada no be dwene me ho papa edi enti na obe wo ja awo ja awari ja ye de nyankopon ni na sase ni mentumi nkyere de entira wo so wo ni me ejai me bisa ne se de be enti no ni me ejai ene wo se obi abeka kyere ne se me mpena ne pokuya ena sa pokuya nso nyankopon anim ni wo be beto no fie ho ba wa ma meto se me ne eda ho anase bibi eti sa o so beto pokuya no fie ho na wo nsha hwe ya wo te wa sabi wo be ma esensen ena wo kan ni nyina sa bele ni nyina na nya me ne na ne tie no agya me ama me nua ko me nua boy ba ko ho ko odwo wo no kura ba wo na so be ne wo kan se wa ba be ne wa kan se sister se de bla wo si ahwe wo me kwa kudiri na wo se go gya ni hwe bibi yo ene ne ntena na wo no se bi wo do ye kai mami pokuya no be ye de fie ho pokuya de me ana me fere no sa be nya me ne na netie no wo se wo ni me agyae eja sa be no ni me agyae no agyae no ana wo fere pokuya ne se wo mra o mra me ni nkomo sa be na wo ni me agyae nkomo be sa o wa ne be ma no wo ba nkomo de nya enchirem ene me se bio so me se ne pekura na wo no na nya me no na netie wa ma me kwai se wo agyae me na obi a wo nso wagya wo a wokọ den no sabeto ni pokuya ni fie ho da bi o na je se enkwala me ba bi a me metie no wo ma ho ba bi a me metie no wo ma ho endi sa wo ekura no ntokwa hu kura no obekon ye a me kura no me da me fie no obefie wa ba ye de obepie mu so chese se me ne no nkwala mienu na nkwala no mfiri school wo mo pon ye mo ba me ho nkwala no mo pon ye mo ba me ho okay enti eninu na wo ka kire enkwala ne se wo tukwai na akwantu yo no nso no na je se me ne watena ma me no me de wo ka kire me se wo ni me agyaye no wa ma nkwa yo ho ade enti tam a wo pe bia asem bia wo pe bia wotimi ka kire me first why me koye ba ma wo bodi dwansin wo tu ye wo ka kire me se wo ni me agyaye wo ko tena mu a ho kire ba ye obey ma me be boss jenfo me boss sie na obey na sam nyina ne se de tie ma wo gya wo no wo se ma asam adwaman shawo dross busa ne se me wo se me Japan me ye ma asem ma dodo wo se no wo hu wo me nche yi sa asam no ma dodo wo se o mo ye sei pokuya de di kan panu wura ana panu wura do ni di panu wura no ne mu ni di onim ni di bo ton panu timbre no de bi ba fi se ma me ne so pa akora me ba no panyine na so ma ba ya na o de ma no enti o de ba no ka chen so pa o de mi so gem fiti da koro me ko ho me ko papa yi ene o ba face to face nyamini wetia nyamini ma me se mi ni duro enti me bi no mo shata de wa ba ne shata na be ma no won hye o hye ayi
a friend say, was Uncle. And the answer Hannah by a buy and what you could to say, not a bear mother, so on any face. I told you, I may who be beer. Bearmano, met me chant to rub that, maybe be a jamming Uncle Paul Hathaway. So maybe do try, and then if you could do finish your time, Uncle Paul, and make do try, and certain could do now put him in one sentence, literal. Mechanical do, and the never more be with a mechanical. I was telling Uncle from the castle, make a paper for any. It was a hypocrite. Yatosumunu. Panura. A man of glad to make a cat. Omodos. Almost to me, doctor, said Dapon, and ne. Opa say. We go anywhere, say, Mammy, and Penisa. There was so one flower, baby, and to know, by you want to do Anna. Sister, do a friend of Donko, Mrs. Daya, where you container. No container, no walk on, dear boy. Jinawana, container, no walk on. Miss, I want me do Huru. Almost Royan and Pona, so back. Container, no one will buy Butun to the game. Hey, said Japon, what's in Mimi do to go Sua. Jeffra, make a caba. Jeffra. Mammy, sir, container, we are what in the quarter container? I. Yes, I'll be war fan. I send them Jamie as someone making some major quantum ponia. We send me down and home and uncle. Some of what drew and Japan. Not Sabi what dies on your walking. Imagine Yajuma. Jaffa, my Yabba, Yabba, walk on minimum. I have tried to say, minimum. Why you container would not container would I know? For a container, I don't know what you contain. Actually, what be what that kind of crowd? Never near Fred say. About you, your friend is so containing him. So contained, nothing more would you say. Pio. It's a Hurunua, me do Hurunua, and I make a American. Mammy, who appears to no funnel. Oko e na wo fa no ya wo ba na yiri container nim wa fa no e Japan container e Japan mi wa dabro ma asama wo yiri yi kan so me be din tro wa ha me koduro fie na su ka ba kokure ni na se mo wo kan no me kura se mo kan ba kokura mi ba kokura ba fie na su ka kokuya no de me na me friend no ma be ye dan di o atado kura mai mama Obaa Adwoa no ai pokuya no men no aso me na me ne ja dada me be chirem ma yai ukwa adwuma mu kwasiada uba akwa ho kwasiada timi wo fie nwura na wo baaye uba na okuta quality ana wo se yaaji ana me se jade na so nkuru ana me se eh me ma de nkuru ma akwafa ne na wo se ma me bia de bia oba wo hye ne nkuru ma no wo ne de nkuru ma no emma wo se fabra wo yire no mfa nya aduane mi ni ampa me de me ji nkuru ma no to ho na ade asa ade achi kwasiada anopa nkura ne ko school na me ba ho temba na me seja nkuruma ne be ye ne dai na se yemfa nka benku na me su te na ma fa boto kwa hensa bidie so akoto bidie ana me se ene yemfa nka benku te so bo ko na ase na me se ne me skan kwa didwe o ya ma obi kwa do nkuruma ne benku awie ma me ko wanim na ye ni nkomo no na skan yemfa nkwa didwe ana so me kwa ba nti monyi skan ko to more na me ba me to na mo ba na ye de ye nkuruma enti me kura me no ye kura na me huru se eja na wakwachi our wife and ask me wife be na mza na da so wife mu de bebrebe and ask jabro 3 year wo ya wo na me so asi de mu na twi me se na ko to me kunuma and am best no ko ya twi wa papa yi ma enti bo 2:30 awia na majo awia gede and am to say papa yi wa ba wada enti ma me kwa check ni hwe na roke bom ta manka benko no manka be wo ye nkuruma no manye tane na mo ne mai te fe na me kope na mo na ba afa de me koye kwa ne yemi no horo na chirabu nti ya fa ho ewura ho e na kwa na nkasa so dan sei etimi me fa kwa na me duro ne papa ne wo kire etimi me kwa uda fie ho no na suso ya me na bi da ho ne mu wa e na obi fra me chire na me da amani na me nipa ne di nkomo to wote me nkase me ba temi me duru ho na papa na so di gina ho no wa se nika wo sha soro
me do one on me am share me be pin some men sent me some me can again share cook any share Okuano the me no any share no mama what she skirt titia me papa no so me bo na make what she skirt titia aye yi na no nketene mani bi ya e so ne pa me pa cha wan e na ne top ne brazier wan so e na odi akata no fusu se e na wa ye se eti me share so wa de jan sa me share pokuya no ma esi wo he atonso yesla ye fi wa atonso wesla asema wo kan edi be say asema me kan me fa fa no me dika ko ba yekodo papa na wo twe dan mu ba ye se wo ni ja ya chenti no be ye 2 years de bi mu papa na me pa chowo na ya wi ana na jo wi ana awia kete no mi nu ne fa enti me share na me wow pokuya why are they way and what never show be kunu dem amana na word na say bra ko pie ho no na adwuma na koso awie because you no kura ne brazier e go na say kura no what akata no the brazier na so no fo do nyame o hata hwe e ka papa nam no so me yefuru musika mi ewurade ma me be ma won ne tie nam no so me yefuru musika mi no me do nyame me ni toro e Japan no what do you fear say I'm saying I make 63 years. 63. Ninti sama wo ba wo na fa na ne tie. Wo ka gu suo tie ye. Papa. Ma me asem no me no enye krokro ni ho ya no kro nti me hu asem na asem na me hu ba bi okofa asase mu esi ya wo be kan. Sound. Popular dia me na me frɛ no fie ho. Won so sabre nyina na nya me no na ne tie. Na wo ja me. Ko nya wo hwe no no. Am se na me ka me se me na me frɛ no enka se me se nya me hwe no. Anya no hwe no me kwache no eye den wo kwadi madam funu oto ne akoro atam se akoro na ka kire me se wono ne mpra ne pokwe me kodi akoro ha jai wo kodi na tamu mpre nu ama sister ne so na me ye be fra me se me mra me nim asam kro me kwa no the sister ya ka kire Japan se efi na akoro me to ne kosua ma ye ready ado obeba ha be di matam bi me boni dia enti me kwa ye ado ya na me se akosua Mr. Jackson, when so many more, I didn't know what Jackson was. Mr. Why that were my Mr. Mammy. Auntie, a debate 4 days as 5 days. And I'm saying, as someone at the 12 pollution in Pesa. I could one car she chilling. Minia could also put in Comobia. Mammy, so bodium. Matricia. Oh, so what would they hear bad man, you know? Why, yeah, massam, why, yeah, ma'am, and massam, any a day. Oh, my own come on, no, Nana. What was Sabi? Oh, my own crying, and my bear may one not. What was Sabi? Once an I'm catcher was say, and Ramika be say. Me man me in him with creation. No chat one. A year Cassian Cafra, a card day a woman so for Joshua, and I'm queen my own good dear. That's an hour. So every hour from me, make one at 2 weeks from your boy. Men in a bed for I'm crying Susa, and Tinsiono, a die is your beton, me a dance of better cassin, one more baby die. But Frewa who call, I saw okay, we are sure. And she and Tosua, I honor me the men in the net. And she and Tom, men in the net. Nessa Bibia Cosso. But yes, sit day and of a fat master. And no. I just want to know your weed, you know, do you? Mammy, no me patch woman, and we are the Ocan, Mate, nearby. Papa, as someone walk on a cook cream, no credit. Mammy Warhol, may no me show Musa me no water and a mafia woman on. And Massam, and Yadia, many many Massam. Oh, and Timeno, so baby, as I may fall Bassam in it now. Many one dear crab, me knew me do a tear. Many bema or pen my ordinary mass of Debbie. Minimus any money. Today, the mouse started a year, Massam. Mammy, yeah, Massam. Say one or catch them, say, won't me maintain back. And no court body dancing or buy not my family crew, even an amenity. Mamma, me crew, not someone your master about here, and not this walkers or be peony pocriano soa. What they are the ass on the pan and no funny swore. Many about some woman is in our boy. In our boy, my friend, my friend, no me buy me if you honor, Sammy or what, a Juma and a Yanam yin feel. Until yes, be a Michelle at idea, a church me who answer be a tissa, a be our banam she what may there, Mamma, Nammy need him come. I'm come up bayan. What you were down for now? Poquiana. I said the chess, or no, what do Poquiana means to me do a point to be Yana Matana. Poquiana said that.
Eja, ya poku tio. You will poku ya ni poku. Bewo the poku ya woni poku. Woni poku. Me tan ni di nkomo pa. Me de ye sa damfo. Poku ya no pon. Me tan ni di nkomo pa. Won dia me tan ni hia di nkomo. Why poku ya no pon part 1 and 2. Ya me tan ni hia di nkomo. Aye poku ya no. Ai minimo no. Minimo no. Me ba ni mu do na we tiante. Oh, ne chese. Na me ka se me no mani afi. Enti ne akwala ne nkwala bele mu nyina mi ho no. Oh, one nana. For poku no fie be say. Oh, me fon de won she dan nyini bia me fan se be ete. 29 na 30. 30 years. And now 60 plus. 30. Why 60 against 30? Oh. Enu nti me wono de se wo ka se me mpana no ansem hunu na wo keka. Enye me mpana no. Poku no na pa na wo pe na sam keke. Pa na me pe na sam keke. Akwese sister bi kra sei wode na sem beto me so me so me wo ho no me ye nipa papa me dwene nipa ho so what ya say aha me dwene nipa ho nipa bi wo ho a obedi mi nsem a me amtimu se nipa we die sebio me ba bi a me tone ade kura mpo nya mampo na besem ade me ma kasa nkasa ehye daba besem ade be wo bi aposo ye na doye sa na me tie wono no me ne tie no kura wo de bisa no na enyanka bi kura no da bia no mo ba madwuma mbagiska eko school no sakola no mami papa egu na ko mami pokuya no eni sansem ni na wonkro no bai na taa no brebe na taa no ba mu mami ata no de bro ba mu sancho fo mu nyina mu te asem we bi ebra ne ba ni twa ne ba ni ti no ata ne ba etwa ata aba ata ne ba panyi twa ata ne ba ketu wati entena mi ni ha eto papa yi na wo frɛ se ya asem se na ato ata o na me se dia so ma me gye mu ahye me na wo se ya ata ne baba man no panyin na no tone ne nema no wo twa ne baketo ani te oni kofi di agro ye paketo an sa case we na nye case keto o fa ne fu me so ha ya ba wo kura betwai yes say ya che de ba ko wadam sesi ya ba ko no so waku no sa wo de se kan to ne mena ti papa ya ko fa sa ma me no abetena fi ho awurade adi case kura ni ajapo tesa wa fa ko fa se ni wo no ne ma ni no acha ba ko ti ondie mitie papa sabele no se oba no se me kokofa no kora no busa de se no ne me na netie busa de ma me se sabele na me na netie na me yire no ti ana wono no kunu ne me papa me pa cho ti me enura me di ka che ne se okofa oba no na me ne nte no de me mfa ho na wo fa ho anka wo ye me wo point me di bai me ka se oba no ne betwempena obefa na soa enya na yire me kun me ne ma me ko kan bia me frɛ no ka che ne se woni be oba ne kunu di agoro no a waje oba ne frɛ be ma ne se eno ne ha ne tra ko obi ko ye ne bibia me ma ne nti e be ha me eno na ma me frɛ papa no ne kan ho asem iso boduam na sofo ha na big mama enso e wa ha sofo Obaa omumi enu kwase mbe na peso bi Obaa Adwoa me da senyame nhyira ajapo ma memra so maami abo kwan du se wayi ne niam agu abonten no kra anyanye no kra nyankopon ni mu ni ntimi nye bida wonyi ne niam agu abonten maami usu se wayi ne niam agu abonten papa ina ti oso wonyi me pa atwa me ka se wayi agu dan ketuwa bi uti asesi a wo sensuo dan no de kogu mu no sa na me kan no dan no de kogu mu no enu mu ena nsuye no to a ekwadam ho batwaye me patwaye ajapon mame dan odam waje dia ma oba foforo entimi sisada na wono no de wo mu ne se saado do plapre mu na me metimo ono no firi ho no wa ma ho bi enu nti me no mete ho no no so te baby a no mo haye no enti saabele no baby a no haye no ho na no ani mi jaye ye enti me de me stay na sese me wo baby a mete na enti unyi ne niam free ne dem wono no niam no efiri ne dem no kire se efie wura no e ka kire ne e fere ne ka kire ne se o fere me ka kire me se oba no hu se me na me wale no na se si a wo gene dai ayo eja wajene dan so boduam osofo mame ma hwefo akwaba emra adom tv so enne eye ukuada na wotwene ya paamu wo braju medie sanyeta yetena se ye de nkomo no bramu mopona no enne so emu aso asoja se kumo enna case a yetena so jamfu a free atonsu s line the case ne ba ye no yeto yensa frɛ be ma na wode na ba no
enne be man what was sia ye woyo wo beka ye nsa na eno ho ne yatena sia ye hye wo bo be man so bo se be man ayi ne nioma gu abontene akofo ba foforo nioma ba begum tenuti no de case na ba ye hye na enkomo ne yesiesie na evangelist the graft na wasom na asala mema evangelist atwa ne eninsa misa no so no maame o say evangelist bisa wo say ebisa papa yi se wayi no nioma gu abonten papa ne se nya no koreda na je se ntro na enu a obetwa ayo papa jo maame adwo me ba ya o mo twere manu asem nyina no me ka se wayi oba ne se wanyi me niema no emfiri dan na me ne me ma ne demu no na dan wo no ene wo pe ene wo de koto mi sister no enim ene mi sister ne frame kote ene mi sister ne de koto madam fo ne so kan se papa yi se efi ne koma ne mani fe me kekata ansem de bia no a wo ba ye no ti o si abi oni o ba gu abonten me so wayi eniema na firi ba bia me dan akogu dan fofurum so for no hotel sa oti akora sesi ai ti maame oti asesi a waka se eno ansuo bo na papa ya yi oniama agu abonten edan no wodi kogu mu no ensuo eno da sa dan ye mo so ya boso na ayi mosquito net no eno wodi agenti nsuo no to a apete nyina akodem ana ensuo no to kese so a ayi siri ni chance ni titimet ni kobra demo ma se woni o ma no me se dise me no kura wo mo papa mame mpacho o time ne de ya de o so sem no awutumi de kwa no awakasa bebere ene se nka wo ma papa no Obaa Adwoa ya mami mbese mbisa no se ese edan no osusu se woni papa we di ana me pacho metimi akase ane ne papa we dia me pacho ane anu nti na osusu se esese wunya wo chefa me pacho ane opani dia mami kan osum sen o se dan no no dia anya no kura na me akura nkasa da ne nyame dia na ede na me kokasa me ne dia na me pacho woni ni mienu mo aye apam bi wo dan no ho a mama edan no ese ni wura ne ru afi so na opeso bibia sai ni ho me pacho da bi mitimi na papa we woni ne to asase no eto blog esi ya na asase me so me to asase e to blog de nya hwe na no me kire mu se edan no na me ne papa ne to ne ko ha dan ko me ana na me ba fi me tu ye kire no na obi ani fi o ka wo no nko enti ye tu ye na me beda ho ono so nsuo no to na yira wo beda ho enti me na me pra fie wo ye fie wo ye sisi fie wo na ne ewu mu ne sent me gina so ka sa ne se da edan no amu China fo na be ye kwan no to mo ka se fie wura fo no obi a maji ni sika enti mu no papa no busue ne bi ama na yire busue ne bi ama enti wo papa yi ana me no gina ho ya fie wura no aha enti wo papa yi sa apem me no ena ko China fo no ekoye pipes na yire ba ya ya handi over man no obeji iska no de kwa abruchi enti sese no edan no enya modia sa enzi mi bisa wo se edan no susu se modia wo se asa na wasa me ka no kire se dada wasa me ka sa an kire se edan ye no efi wura ne nya ma beji so obeji no fi o ma wo nsem aye dane asase no eye modia me se anna me ka me se nya ye dia motor blog yento asase papa wo ne no asidan ye fi dan e dia na wo je free no ho ne me je free no ho ne se edan no papa ne ni ho menene ne koye pipes mo beji ni ska ya to so bim na me te atonso wo tam ma menya no asem o e dia na wo je free papa we ho ne me ana me kire mu akire wo no e bia me pese o han dan ma me pese osum me eno ne ebisa na ba bia me hia ne sum enti dia na wo pe ma me dan nyina abo me a se me no ma na kwadi ne fie ho a wo se ne yire se me wura fo be me ne ma to agu ampa so me ne ma egu dan mu no obeyi me ba ye so oyi ne mu me hia me dan ma me se papa wo da so pe no da bi Mama ni bi Obaa Adwoa edan be na wo so hia no edan be hia ne se efie no me ne no ana ye me nkasa ye de o se ye temu fie wura ne nya ma ye nko ade ye te ho akwape mu se fie wura ne be de obeba so obeji ne fie enti fie wura ne ma ye nko ade ye mie ne ye te ase ye nwuye de ye betre ma Obaa Adwoa ma misa last question oja me pacha ya wo na ye de dan ma wo ana mu mienu pacha de bi ono wonimu da wura me na na me wo madwumam ena da ye ne efie wura no e de kai ba madwumam ho be ka kire me se me hwe ne fie ho ma no yo so boduam big mama wadaroma question be na peso bi so mu mienu na ye fancy na ye wodi ye ne bi kenkan awia yi me sister na me person bi sana se okay mama die me person bi me ka kire no me ka kire no kra me ka kire
Oni case bia. Okay. And now okay. Oni case bia. Nanka Obaa nanka wo so ka say ono an ka say wo ja Japan. Ba o person san ne tena ye simple. Because na sam na ba bia anim. Woni asem bia. Ba me bia pema. Nti se opa no watena ho. E na wo so wo da wo mpe no wajai. Nti ye bone ne nche da no papa no wo senya ne dia. Nti dia na wo pa free no because ye nima sam pote kura sisi a wo pe. E na eda no enya ne dia nti onti me mfa bi mawo. Yo big mama. Big mama wadawro ma so boduam na me ko papa Japan eno no Japan be ma no wa Chanel first eze nya grokora wa sina ni angasa eze case no wo ba so eja wadawro ma ensem ye kase ma obra be kasa amade ache ma mi so jamfo obekasa amade ache ye hwade bi woni natena kwada mienu apiem kana nka efe ye kura wonye ne ho ade se ye de na anya ne ho ade ni nyina no enkoda nche wo ma mienu edan nyam de nanso mu kopie so nanka mutimu a efe no babia ne timi be ma oye memasam oye masam obego obeyi ne de obi so wa wontimi enti wo hwe mesrew wadawro ma me so okotodwem oh mineba bacho asembe ntina so mpotodwem e Japan pe mo obeyi baby a me sesei ye pesa wo pe baby e ma ne tra se no baby ne nyoma ne gu no untie de wo mu ni se maami de wo mu ni se edan pro no eye enum so ho na wono ne ba abema no ameka sem de ne kotu fitemu no woni ne nan fofo da baakum no wono ne ba abema na am de kotu fitemu woni ne wo mamienu tie wono no enkwala nketo no de menene wo mo no wo mo ba ya na meka che wo mo se wo de mo maame ne ma no akogu akoma wo se yemfa ne ma no nko wo nue ba na danfo no ho ne kuro mu ne no ama ne kuro mu ne se ho no ho na danfo bi bla bi ye fra ne ken wo de nkonya ba begu ho nti aka ba bi kitu bi ti se wo nyate esi wo ma so wo nan no wo hwe enkyire kasam bebre ma me se wo ten me tifie ho ya bi wa me na su oh ye tissue ni be paper ni tissue ni be pani so no wate mo ye o say woni o mani go hefa egu sa da na nsuo no wo e na say edan na woni o mani gumu no wani o mani gumu wodne na yire no netebo na yire no tinka wo pesa adan na me pa cho ma do me pa cho edan no say ye ne dia fine me nusa da na nya ne dia me so me nusa nya ne dia o ena me edan no mabere ho pen eno nso wabere ho na me ne mente ase so o say da na nya wo dia enti me free nko me na me free nko na wo mpra ne do me betena ho mane yi wo ne wo ma say enkwade ya me no wo mu yi enkwade wo jani ye wo ja enkwade ya ma me ha wo se me dwane na wo ko na me no wo tu kwai no na me no wale wo se me dwane jankora wo tu kwai no na me no wale me pa cho wo se me dwane jankora me che wo tu kwai na me no wale ma adwoa me pa cho so wo se me dwane ya ne pa na me ne ko ye adwuma wo ni pa na kasa ye bibia sa na papa no ma me ko ya mama ba ho papa ne no ba wa ha metum de amamo na se me dwane ya no kura wo mu nyina na ye aha wo ko na me na wo ne me wale na me no wale eta nti me le be na ni ni dai Muni wo biem enti tobe waka no waka me so papa nan nanka wa pe baabi ama wada de wo mu ni se ja wo so wanya wo somdue de wo mu ni se me de me wo ma somdue untie de wo mu ni se ai se ne ma no papa no waka de wo mu ni se ne ma no wo ankwala ni mienu no me ne mienu ma no me ne wo no ni mienu ma mienu no wo mu dai a wo mu me de ma wo mu no ena wo mu demu enti eduru se maame no ka se yemla wo mla me yi ne niema no na wo mfa nko adwo agyeman ho no ena me ka se nkwala se ene wo mu ni mu sister enkonko yi niema no nko adwo agyeman ho ena adwo agyeman no ono na ni kuro mu ni no wo ye se ba bi a wo de niema no beguo no enko ho ena me si da bi ma afia me ka che me ba penin ma afia no on de osisi a ko 13 years 14 years se ba ni niema no gunu nye mami eye eyo me si nana no se nsuo to na se ni nyina anadu na ma na sem uhwe eho na tie eho na mi eho enkwala no eho na me de nkwada no egugu ye ena nkwada no ka kire me se me ne wo mu mienu mi wo se ni wo mu so wo sei so ho ena nkwada no du mire bi na nkwada me ka kire me se enso nkonsuo abo mo de mo
enam se da bi so nkonsu aba mo da mu hode a ene mo meda ba bi a meda no wo hwe nkyeremu ye kase ya ma obra wo beka sa amade ache mami se ba bi anioma ne gu no ensu to susu an chikogu wo na sa anioma wo so se nya no kore ye pesa chena ye ba ba hwe ho mo bra me hwe ho chena ye ba ba hwe ai mo bra me hwe ho oboa won ka kore anioma ne gu na ya na wo mo kura no wan ka se mi nko da mu ho ya da mo asipi mame jamfu a wada wo ma Nhyira FM obra ase ye ma untuma wate we garment pa o awurade ubie ntuma no so a wobekọ wachi na gentuma wate wada wo ma na kokopam we ma de itimi ma papa bi na ma papa no ba ko wada bekọ ma ta entino ma so mu fe akoma pa so na me so me pese wo de makunani a me ho a kire no oh yam van to my makunani wo de fa kunani de na da aye de we be makunani wo fa ma ye biem wate na we no kam ko yo ba de ankam de ma bebi anu de akoma ta ezu na atwe ne ho kore eti abusia ye da mo ase pokuya so ta kire ho ba bi ye da mo ase pi ye obradwumedie me wo die na meken kan na die ne wei abode aso jase kumo mukai Farida Jaben ai no kwasem oso wonyemo ya emoje tu no emfie be ya hasa kwada ketewa emoje tu no ai afa be ma wona ne nyemo ya be ma ne se moje tu asanyi se na sayo ababa ne se ense ye nyinse na moje na tumi no eno na me de awo no asem wei chese ya kra ne enti ase ti aye die ne no ye hwe se moja na etu no ampani ampa nyinse no ese ya na ansei cause be man say moja na etu no nko ade nyinse na ese ye e no ne na anabiem enti na kwada no nkopo papa ti Farida wa ha eja montwa ye fom ho Farida e wa ha sei ai we ye blueprint aha blueprint doctor atna say doctor me ma wa kwa bawie blueprint for nyame Nhyira wate ensem eti say senya moa ke be ye den Farida e wa ha Farida me ma wa kwa ba ase wo koye wo so ate ye abaye so ate ama me rawo wo dwene wa ho odwen so ate Farida eye be ma ne maame enso e wa ha sei ai be ma ne maame wa ha maame nko na me ma be ma ne maame nso akwa ba Suleiman Moro ajia salamu alaikum nanu sala ekosen udi nantwenam ni bibreye ajia fa bi ama ananu ba ye ancha na mukum mu ye agyanyi afahye wan fa nam ni bi amre da be na de bebre odi bebre ku odwan awurade maami hu ya me fe too much anti ajia me ma wakwa ba na wo ba no wei adan na went to me ama ono no kofa ne ba enka wo so ba went to me ama die ne results na ba so ono wo ba no mu die ni ono wo ba no mu die ni ena Farida nso Farida onso die ni ena Nhyira FM yenso ye die ni ena blueprint nso doctor tenase ya ye die ni no ye be hwe sampa akwada no wo ye oba moro eba anase onye oba ne ba fise mogatuo ni nti na muka asanyi nse no enya modia ana meboa na ga se nye dia me so free ono kasa de ma se ana ka so oba nso wa ma bi be na mo de munim sa sai oso oba ka che osanyi nse na sai nti se okoye na nse ya se wo kono wo mi hu ni bebia wo nti bra me wo wa ma hu ni bi on ko pem da mo frame tia ha na be hu so wa akora no kuta yo Farida wo sinyi se ne say ya na say mo je ne 2 for how long 7 months 7 months out of 9 months no mo je ne 2 7 months enso so wo healthy baby me wo na sembie na woni ba bia wo be dwonso me de ko ji ma mo kutwae ni akwada so wa brew mo je tuo na chi no wo akwada na sebe ne ba mu asi ena asade ko ji ne ebie ba mu to ho ene de ehia japade no abusia ekesi we no ye hwani akokenkan DNA no
na ya share results na blueprint forward my doctor me ma wakwa babiem yo nti wo de ye bewram ye the proceedings ni na begu Adom TV so to betumi aba Adom TV wa be hwe sene die ne results na tie and as Facebook live in Nhyira 104.5 doctor me jemu na me de amount yo mama me da se na so matum safre ajo ye make rata no call page 2 mame afa ma usafa to tia no montitia no my wate montitia no fa my there be batia no efrase tia say no so take an entam Farida te wo de na no ntem na me some what to pra Farida oda so gidi sa kwada na ye moroba oda so gidi say moroba eh ya be kan yo one for na chi eyo me dem soro ma yo obiri yam doctor so mu ma ye na agi atene dia no yeah me dan say but o yenwe nipaku na e wo ne o Suleiman Amoro okay but o ni phone ne down ma me yi ade ne bie mu na de wo kan hwe ma ye ana ne ID card nso na to so no na ya ba second page ma me be phone ni wo no bie paper ni pictures bi wo ho o si en hwe be pictures ne wo ne en hwe se doctor fe no ma bie yo mama ti de to so no ye Farida Mohammed mama no but o ye ne phone ne down Farida ya no ma ye ana abofran so to so blessing ne phone ne down okay yen be ko page 1 yenko yenko table na down your DNA system ana your Suleiman Amoro na mama ne so de na ba Farida Mohammed ana abofran blessing but your DNA system na yenko first one your D3S1358 Suleiman Amoro papa na de 1616 ana Farida Mohammed de 1416 yesha abofra ne de na yo 14 numbers na obobo na 16 Farida wahu yo osha first one na of 14 every mama no ana of 16 every papa no the next one is VWA and also papa ne de 1616 mama ne de 1719 no about blessing abofra ne de 1619 okay they also for 16 every papa no for 19 every ne mama no. The next one is D16S539 I want to offer 1012 papa ne de 1012 mama ne de 910 and abofra ne de 910 they offer 9 every mama no for 10 every papa no so the next one is CSF1PO I want papa ne de 1011 and Farida Mohammed mama ne de 1212 yeah, before abofra ne de na blessing 1012 they want offer 10 every papa no and offer 12 every mama no and the bacha call last but 3 no okay your D1S1 656 I want papa ne de 1515 and mama no Farida Mohammed 13 and 16.3 they want offer 13 every mama no offer 15 every papa no near callers but one D12 S391 I know papa ne de 1517 and mama ne de 1721 and abofra ne de 1521 to offer 15 every papa no and offer 21 so free mama no tianko last one D2S 1338 I know papa ne de Suleiman de 1622 mama ne de Farida 2123 and a blessing abofra ne de 2223 to one offer 22 every papa no and offer 23 every mama no ati mama ye share table na ye ready ye nya mismatch ba kukura aha ni nyina no mismatch ba kukura mam ti bejina sa report we ma ready na aka say Suleiman na ne ba ne abofra blessing ena blessing no ne ba no ato ne ba pa wow ena mama ne so ba ene blessing ti doctor me pa conclusion brofo na what here who kind of brofo mu maye ato conclusion is the probability of Suleiman Amoro being the biological father of blessing is greater than 99.99999. Just say every to be 99.1 the way they say 99.9999
Suleiman Amoro no awurade nyankopɔn Farida congratulations mama me pada nwa baba so awurade ya gu nani mase mama me powder na me fa nwu Farida so wa semani enyina ni monyam Farida waya de sɛ de oba yo beka nya na no korɛ we results we die ne we ye fra brochire o mama mo betimi akoba bia akoye die ne foforo yenya de sɛ de wasi utrase a wo chiachia no asa wo hye da nyinni but wo hwe mo betimi akoye die ne foforo wo chi di won ababa we Farida waya de wo de na wo ka na ni kura tete akura no na ni so nyina onya su obesu Farida men su ate mo yewu de be ma ne be ye ne ha gu na ni mase wo ye kromfo wo ye sei ena na me hia ne ha resource we na me hia wo ba moro no e wa ha maame ede na wo ka ede na wo ka baba we ma hye na ne ye apa ede na mo waka se ana da na me ka se nyense no be ka sa se no anse no de ba ya oba fia ka me ni problem me ma hu ne da ko se oba ka na akwada kwa hu so osemoro wo de hwe na ndi kosua akwara won se Farida ba bia mame osa oba na won se no brate Farida tu na ye nse na se na nka wo sa ko back ano na mami wo ko yo doctor wadawroma yeda se blueprint fo nyame nhira mo yo mama nhia mo ankenye we yenke yede fa he enti wo de mo kira kwan beto dwa na obi oboso oye die ne no won frɛ no wo meye bi alright mama me da se but blueprint say uhia DNA edit tu kwan ana se so nya court ensensem na be so ye DNA wetin ato nsa frɛ na se so nim de ko atwenti yaye DNA kit bia ba obetimi afa sample na wo fi ti wo fa wi na de abere na yakwa ho adwuma ena sabo franso hye ye from na nyanwo no kora na be so ohu se e oba na se nya oba oto nsa frɛ no se betimi ahwɛ na yabo so be so ohu se obi ye wunua ana se mo yentafo na wo be se mo se mo papa ba ko ana bibi kora sa betimi ato nsa frɛ betimi abo your telephone number is 0547 113 957 and I'll call back from 10 times so I'll be on www.blueprintdna.org. Tinina autos of prayer, you better na yabo. Mama, Doctor Yada, blueprint for no, I want numbers on a good screen, so we dear never bow down so be sure be ba a bedroom baby no, na padano papa unity, na fairness a waboka egu. See, Doctor Adam was say, your mama, papa, because someone tired, it's na dwumadie so ye nwuru no kura bia ewo mu maame sese ne kura mu de na woka akwada ne sese no Farida ne ban wa ye wona na o krata bi bia kire tina meka samu osika mo betimi akoye wo ba bi foforo ne mahwe da bi ne ya ye bi efi ye die ne mama efe na tie kwen na le no the first mama nyame nhira wate die ne ya ye mama efe na de by the whole Ghana wo ba pe was me mama efe me ye die ne enenne ye nyina ye to aso ye bie enti we no krotrodo krata no wo de afa sha envelope no na fa kofi Farida nso kopi ni wate uduru ba bia wotimi yi na aye adanse wate yo ti mama de na wo ka e fa akwada isa akwada no ma hwe ni nyinsan na wo mu ni bibia mu wo akwada nyina mo hwe no nya ni so wo ka ho asem se e ka ho asem se okure ni mede man hu no me hu na ono anim senko oni isa na mo be na mutu na mo de aboa me hye akwada yi e wo no ho Farida e de na wunya sesei kasa e bi adwuma asem nti ode ne be ma me a me hwe na aboa no o pa akwada na je no me boa e ajia o pa akwada ji do bi ji class abi ti bi mfa enye ya ese mo Farida wo de ne be ma wo de akwada ne be mo na ada na mfa ne ma no sesei no oso waje ato ko be hye ne kama ma ana nanka ne brefri so kakra wo ye dan o papa ne moru o akohin brahin o papa ne moru
untimi mfa kwada we nkopom enkoma papa bia emoja na daddy what did you make no enti no why you ready so de akwada no be ma onana tidie na wo hi omonye mo a onefa sha akwada no se a me de me hia onye adwuma de di kan akwa ne fa pepa no man fa man ne kasa de wo kan hia wo say one onye adwuma two onko school they to be me ni dan oni dan baby te agia what nsem nyina wo ka say monana oba ne wo ne ho enti no kuso musai oh se opeme ho a abetina say wo no oba ne ni ho biem tena say wo say pena ma oba na na agia beto nkoma no so komo oh yeah we amba chan what yes yi sa kesi we ye di efri wabusua ye damu asipi na mama ni jaka kra bi agia wadawo ma me on behalf of Adum TV there ye wazo ye me ma wontuma what agia na me fama Farida kamumra me ba me fama Farida Farida ya dear congratulations but agia na epanyimu nti ma me mount to me ya me de ma wi ye de ye e wo Farida ho pia gami je Papa, Ebreno so. Ebreno aso. Dia asemtia waka. Obi sa di asem won kan hwe. Why say also kasa kakra. I am very smart. Yo, so for ya. Ya ba ko fam ho. Obi a wa white TV ato fam, wadi nkonim. Na di ato wo sere sha. On ka bibi mpo. Da bi also obekasa. Akola ne nko school, oni ba bi te. Ufi ho de o metena ho. Nya sa moja tu ne bi ma obekasa. On san fa buta enhoro nti ufi opa de o metra nti ono wo hia singi self contained ha Farida wa bre case we na nka se ohun me ne di na akiri na nka ye je ayi nim result ye beba na de minim se ayi Farida o kan kure sao nti na se nka am ye tumi kikire boa wa ma wani ankire me yo so bodua mu ema me Farida ye mema sam wo ye ho jeze bebre ena akogu ye da mo ase mame enko eye akoso na nka me ba interview no so na nka ma be ye fro ba Adum agya ye musesi e ti enko de dwa kakra bi enka Adum ba ya no na me de ye 3p garlic me so ba fefe me de no ewrema koso so mame rada busia for ye so mudia na ye catch us. Ojo, what's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon top send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama fro. He no kwa woni abri say. Masonya ye hye nana. Na dey. Se ba bia meti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba ye nso a me koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction ho da. Ah! Debbie. Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap send or send this camera wire. E beba to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. We are say fana ba bia obia so wo Europe and America, Canada. So kura Android o, so kuta iPhone o. And once we download app na to phone so. In the process, maybe say promo code dey. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, neje se u kan yo. Tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship?
work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Ji edwedie nkratso yi atum 3P garlic mixture yi wobenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. Abrochefo oseye eye Nhyira FM Diaspora Connect ane yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5 na dwumadie we ni ene abrochefo nko na edi enti se wo USA wo UK wo Canada wo Germany wo France anasa wo Switzerland me ba chawo emfa woni kra wo fi so ya beka no se tribal wo ye se wo ye akan wo ye fanti wo ye ewe wo ye ga wo ye bono anasa wo ye fiemuni se wo di afahye bi anasa wo birthday bi na wo die wo to wo birthday anasa edwe bi a wo die no wo betumi ede afa Nhyira FM so na ye tumi ede dwuma no kama na ye de ama eye free we ye ni abrochi fonko a na ye etu wo abrochi baby a me pa chew wo video anasa wo photo shoot to be e de na wo number na betumi di afa so anasa betumi afra ye no e 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti de wo hia bia betumi di afa so ne wo na ode amaye ye ne obedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free Ojo, what's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama from. You know what when you say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send miska. Din kan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction wo hoda. Ah, Debbie. And catch bra, catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process, maybe say promo code Yo,
big mama me ma so akwaba ya me de no kwasam ene ye di nkomo papa mienu na di kan ye jamfu a wone eye ne kunu ena fe die ne no die ne of the year wurade big mama me mra so na me nkosofo so azam on tunija bra big mama brem so for di ka ba mu nti wo brem me sa ba so me ba obi aso mienu Adwoa mame na me ka jamfu asem no ma bi no ho said the ash no kra me say o se ne baby di sika firi nkra bae e ma mu di ye fie ho ayi eno ne ya udie kese ba samene no a onto no ma bia ngu efiri se efie na nkasa no enya mu dia timi kwa na nka me pese ye fie wura no na yehu na the property ya awo mo mienu nyina jefo woni case bia okay menopause ka ho e kan say I'm also 50 something menopause ka ho and na broken heart kese pa utimu say odo Japan eye bibi no no abie na no ka say onware biem ntame bisa na onim say oya ma Japan apachaw ena amane saa enti na samne de onfa nto ba bi kura na de be say Japan ne say wo say on say no ye bisa ne say Japan ha da ma no big mama so bodue me sign about so Adom TV live yen corner 3p garlic mixture asye ye ne pi work fo mkodi nkomo yen hwe sene eduro no ene pempen so a eduro ba fefe me ma wakwa ba na pi work asye ye de na ekọ e say de eduro no ba bia obi akọ obenya bia to edam ase fire mo awie yi medase amencha wetiefo ne wahwefo nyina ewie 3p garlic mixture yedu on waso a efi pure natural health garlic proje ne dia ye yemfa nkenja yemfa so bia mfremu enu timu ahoden no ejina ne na so eboa ye ntinim akomam ni mogemu adwuma ebia no bi tie me wo hwe me wo yade bi woni ntinim na koma ne ni mogenim onya adro bi no no ma ne nyina betimi afiri wa mapomden sese ne nsaka no ne nsa etimi aka na ene ye hwe blood circulation said the bia meka se mogadi afrisane wo mu no eno ne ne ye hwe ansa na no ma mefa doctor number no entuja ebi obi pese ono ankasa frɛ no na wote ne cheche ne yade mu kire no waye krado obetiw na waboa doctor number is 0248 92 92 said the medical kind blood circulation say moja edi afrisane ewo na akuma na da ye mu no eno ne pompi moja ede manipadua no nti da biara da ene moja dodo a wakoma no pompi ama akuma ne yesa area na circulatory system no afamframa ene nyanenu ahodo anipadua ne hia na eno so de ama no de enye no na aso ne so ede aba abonten eno nti sa wote se obi anya poor blood circulation na just moja intimi ni afrisani ye ewo ni nipadum da bia na akofa yade e de aba betna oso na de akra na wo ya emwa emma moja intimi ni afrisani wanya sa poor blood circulation no ebi a wo hwe me wutie me woni di ye aduane na woni ni ye nya se aduane bia wonsa beto so bi wo no ma anwa aduane bebre anwa no bedi ewo se wususu edi ewre ni padua mu a eda wo ntininim emwa ma ntinimu na ho na moja na timi edi afrisani afem ayese pipe na wo se nsufi bi femu besene ko na niema bi akwa hyehyɛ me nso ne babu nse apem ketewa bi na afa ho akode aka na achoki da bia ne mu ayefi enye anwa no susudi afesra de nam bebre no wankasa kodwa so akoto sra de nam bebre no abere wanum ne de etoso a eye wode bisa ho se reni pedre no ensunsan so bone ben na wo benya eda wo wuntinim emwa ema moja eni afusane obu onum nso a sene abo bia na dwoma na aduane bia obedi odi wie ya wachia no wato wada aduane ni ntime digest nti moja nso ni afusane da bia wa ho oden nsem no ewo fom ti yenhya ne nso na yenhya ye hu ye sɛ de be ya apomoden no yensa betimi aka ne yi afi obi ope ensadin bebre nom sɛ de dae na mekan entu adwendwene entu arewo ensane ma wo nipa na wafiri mu no onsa amankwam onom na ya wo da bisa wo sɛ ewure nipadwem de akra na ɛyɛ me obi onom a wato mu ntentan ama sɛbi sɛ ne ohu na wedie na waye no saa na wo ntine no
aye atontum ntin na phone ntin no emantin ni mu mie na moja e de afusane wo nti da bia na akofa yade e de aba betena so saa ne ma we wo ya e ma wonya poor blood circulation nti ya na wa hwe ho so ye wo hwe ho so ye no na wa nonom edupa eno ane 3p garlic mixture obi nso ho no ma na akoma no chema tilbi e wo ho se de medi kan ye no akoma no na e hwe apompi moja e de ama woni padua nti se wakoma ne ho aka anayade bi wo ho a ebe den e na ye se adwuma ne yie e de ama woni padua nim wo akoma ho nsensem bi a pedro bi ne nonom na emwa enyi ne nyina emfiri ho se de be ya moja betimi e de afrisane yi e wo woni padua nim obi wono ma otena se a waka ne nan ato so se ye de na wonyi ye Oba sorry no bonsa wona na yetitiriti na eche wo se moja entimi ani afrisane amfa saa bia ye ho obi nso wa adwuma wo ye wotena se chepa menka se ntena se nchenye wadwuma but the moment oba sorry bonsa wona na yetitiriti no eche wo se moja entimi ani afrisane no akopa adro bi na wanonom aborura wuntini wonno be ahodo nim eyi fin bia afrim se de be ye mu beda ho na moja no etimi afam akose de se ebi ampaboa no wa na wo hye free fie yankasa toda ye ha ye ho empaboa no nim se so ananso ne nti obehye ono ana hye obesori na ne nan ne ho akire na ma fe ne nan no enkompabo ni mpo na waworo ebasa moja no entimi ni afrisane atade na obehye asusu hye de akikire wo pi ni nyina emwa wo se mia wo sa ne pe moja entimi ni afrisane mfa sa bia ho ne de akohye niema bebre emwa wo da bia na akofa yade e de aba betena wo so edra obenu ma ebeboa wo eye 3p garlic mixture pebito nano no mo ye oba wo ye bema ni nyina ebeboa ama moja etimi edi afusane kama edi amount ebi ame board doctor number no wante ma mensan fama fa number ne frɛ Dr. Cheche ya de mu chen wa krado obeboa doctor number is 0248 928824 0248 obo ane ni tifia de bia o complain se ne honam eye ne mmere onima de bia waye nanso honam mmere enyai no eye moja entimi ni afusane no na kofa sa ensunfanso no ede aba unya droi bi na no masa ho mmere ni nyina ebefri akọ obi no body pains de bia ne honam nyina eye ne ya ode hihye niema bebre wonso a blocks unpeja niema bia emu odu obeda besori bia na honam eye wo ya titiri wo na ase waposo ne waposo ode hihye niema bebre eye moja ne ntimi ne afusane emfa nkɔhye baifo bi otene ba bedwen ne ho mesrew the 3p garlic mixture drebi nanonom na emwa enyini nyina emfiri wo so wo hon mabonsa wonsem ne wonamu ta ye onwunwunu enka obi a wawu asabi enkwani ni mu no eni ehu sa nwunwunu no ewo ne ho uti ase ohome nkwa home wa wo nhye fridge mu wontena AC bi mu mpie na so da bia wonsem ne wonamu ye nwunwunu ni nyina eche wo se moja ne ntimi ne afrisane ena akofa sansunsanso no ede abra wonya 3p garlic mixture drebi na no no ma ni nyina betimi afri ho obi wo no ma nani so eye ne wisiwisi wo hwade a hunu ne papa eye moja na entimi ni afrisane no na akofa sa ohaw no ede aba obi se mehumi a ensisi so makoma bontentem ebo periperi me ye bibiki tuwa bi pe na mabre moja entimi ni afrisane wo mu asa ohaw no ene de brew wo ho nso abon se oni padua na kwa ne ba bia etimi eye utitiriti ya no eno ankasa kraye ya dia etimi eba wo so abra moja entimi ni afrisane ye edro obe no mebeboa wo eye 3p garlic mixture tutumrika na kopebito boa oba asen ye fichikrumu ya e de afi so ebia wo de no moja na bobontoa entimi ma abontini ye na kofa sa ohaw no e de abrosim wo menstrual disorder ebia wano no birth control pills na aboa no na akofa sa ohaw no e de abawunya dre bi na no ma ne nyina ebetimi afi dem aw prostate na ho bambo ehiame oni oba edi nnamu nhyiemu a ensuo na ekọ oba ne ho akoda na eba aba bonten no prostate na ehwe ayesa ensuo no entena mo ohaw bi ema ho obeju nso so be ma no emu hyehyew oti ya wo be ma nim so bi ani nya kroje de ojo nso achi ayese moja ne nyina ehwe so prostate no ena ehu aka unya 3p garlic mixture dre bi na no ma ni nyina ebetimi edi aboa stroke yade etenete diabetes nso efri wo so abra wano nom 3p garlic mixture ne bia na wadwene ye wontanta se me de dro bi so eya abrofo dro eya bibidro me de ma nom 3p na kan wo de ma na hawo to 3p ne nanom no wi 15 minutes wadro bia wo bia betimi asan no ma enkofa wo hawo bia emre wa pomode na wa hye ne so se ne wa pomode nyina so tie bia
wobetimi anum edro ni bi ne mom ya hye ne nso ukọ pharmacy shop na wokoto a edro no sei netie garlic yeda ho na ekoko enye fufuo ukọ na garlic fufuo bi de edro bi ho sei enye 3p eye kokọ edro na nkasa ewo toam ehwe a ebo eni plastic bottle bi emu ena ne tini nso eye kokọ enu tisa ukọ na obi de plastic bottle bi bro say eye 3p ni bi ana garlic mixture esan ade a wobodi na bia ensom ye ntwe 3p emu ho hunu se enye edro no chesa niema we nyina nso ansa na wato edro ni bi enye na pharmacy shop sepa shops ayeton edro be bia ukwa wonsa ebetimi akabi wo Accra okanshi kokinso Kofi Sam ena Angel Herbal Ashaman eye Ekus Pharmacy Tema Community 5 Little George Madina Health Alert Clinic any post office no ene di enimoshe Kumase Kwalina Dani Herbal ena Chris K ho eye Albert Sam Herbal Takradi AA Mensa Kofredi Agapson Pharmacy wa eye Mumunia we Enterprise Sansu Natamale wo Fakojo Herbal eben Electromat no wonsa ebetimi akabi je doctor number no na mensore so ewie Fred doctor said de yade ani tie bia wo de emfere chire mu chire no waye krado se obeboa wo ton yade a na unya no edru number ne 0248 928824 0248 eye 3p garlic mixture na chesa mu shepe binom na ewiase dupa ena eton ne ho onunum bia wanka sabe hunu sampa body no ebusu immune system ne kama enioma de dana kwa mu ntimi ne di yata num bi waye kese bebire opasa wo twe 3p garlic mixture fine garlic anka twade ne ewo aye dia ye nti ebebo wo pomu den pa enti doctor ketwa ye da se ebe san ene wa hia biem yo mame yo sofo mame emra wo so Mame Emra so na somuma ye ne nkomo aye die wi a memra big mama so lady gold ai lady waha ene lady so betena se na yatoa enkomo no esosofo somuma me Obaa Adwoa nyame nhyira amen na yenhwe ayi yeni aba na Farida mame frase o Farida ho metia na me kan se Farida meje Farida di because akwala na story ne nsema na wo kan nyina no na wo de kwa dwindwim a unsa akwala no ewo fat dama no ne nyem no tena ha kan kire no egu nanim asese oye kromfo owie TV owie ana camera no kore afi krampo je 7 credits a o de no cheche so for kese na ehu ya wo gwa ba na nanim ase o sese na die ne baaye no akwala no ye wo de a enti sese no o ye dan na ma akwala no u dware na na se o de eso dware Farida ese Farida boka se ye mu bebre na asamba ye ntake asem no ni akofa wo life bi ti dan me kan se ene eno ne ya me personal life se wo ye konfo so anya no asem ne ye kan wo se wo no wo ye dan enyem ya gu Farida hu fin je ni kwase ya kato no so afi kwa de wadeda bonten because of all the money agia mumunti prepare ni ya wa ya dey o firm it is say na ba say mudifo no mo ye ne dey mo ye ne den so for mo ye Farida here singing room because ya na wa komu no e say ne kra e kuto no o ye dware yes ene e beka se e ba dwira no yes pa dwira bi na say ene agia to posua one crate ono ni nyina di mokoya de esi hu wo to don si mo miensa o sa di si ayi Farida ho se won enyare ne kra first ansa na wa asem bi one na ye de aka agias na manka to sa jo ye smart o se obaba ye ho a obeye de wo ho o to ho na opam no dia kwa ne bebre na o to ho obridi wan so ni mu wa wodi a on fa kwala ne nya de emra dabi o se opa adwuma ye akwala no se nu kwasa Farida de mane na o te ase do wo pa no te ase because beginning no kwa no na ni ye nya ne ana oni hwa oni ne ba de woni nsem be poison akwala na na se nje se ne ba wa ne ho number 2 o se opa ba bi atene se mo ko han mo ni ska kwa chembe ho abranche ni nim se one buda ne na nyimti ne wa ma no yo so for mesa ba so part 2 na wa be ka jemfu am de no yes. mama big mama nso na lady gold nso atena se original
na wo kasa na eja efidie no mpeso mo sesa to mo ye no mo se memra sofo so ti se ne wo sha se free ye no ti ba nwie amonu jemfo ade no na se amonu jemfo a se no wa wonnum eno ne papa ya wo mienu nti aye nso nti nipa nso no enye yize nti no ye besra Japan se wo musa ware na gudie na nso nkola ne nti ompe baabi emma oba ne ntena aware ne no obi mtim de se ya me a me ne jamfu anka me nsa nkofie o na emu magya pompe baabi ma ne ntena na se mfie 9 mfie mienu kwa no benye sika atua na eho no ne ho nto no me ba Farida de yi so Farida nyinsan no ye ba ma ne ba ne nchese Farida no kwafo waye no kwafo wo nyinsan mu na nsa na ono ne nsan kaye ena na mma ye hunu se nyinsan no ebu anfo efi se ye frɛ doctor no doctor ne kan say ensima doctor ne kan yina no Farida nka mo no kwese okoye family planning dabi so ka say why family planning nka na so fu no nim say do se IUD e wono wanka etu ono ne nsan kaye ena ma sa de no e baaye na de minim ne se Farida de na dwene modu na dwene so wo eno ma bi ho enti ne se de sofo ka no nyinse na kwa akoye be ma ne de ne nche se Farida no e no kwafo na de meka ne se yempe baabi ma akola ne ntena se akola ne nti yempe baabi ma Farida ntena na se de sofo ka se chimbe ho no so o ma nya chimbe ho ne ma ne sinyi huruma go so ba na wa singre one enti se ma no 1 bedroom na de bia ye de akola ro ko school no ma asew no ne be ma no wo mo ni ba akola no wo mo hwe ni ye dia sa na wo say ba na nye 14 na say yen ko pechimbe ho enti yen pe ba bi ma ntena no kwasam ye say opinions are like noses you can say so for makani ye adventure to serve me enti no big mama kire na dwen e na face so for panyin so a kire na dwen ba singing room ye nye one wa na nye sorry that singing room abasa le bude nimtia abi glass ya gele ko mu wodi so akwada ayi kan se asema so fo kai asa safa madua ne ko so tabo ani adi enti wo hwe de asa big mama bene ne ya adwe ni se wo se wo ba ye wo so papa ya latani mai wa wo ye Ghana ni sa eno ne ya sa test amfanyi se ho na ne personal eno ne personal life okay and then obama no ko kan se wo wi an camera what ni asam no ya de camera asam na ba once again no so what also what you twa bio what I say eno ne your personal life yo sofo emesa ba sofo so je wiei je dam lady me ma wakọ ba wo ba ni baby a what you say eni mu ye kire ye be chanchan lady who ofetu nyame sheda pa bo nyame shira nyame lady go tisim adano Farida case na wa ha no kwasam eni ebre no mu na ye hwe jamfu anso said mama big kan Obaa ne nsam kaye no ene bua no ono ankasa nye se bi obi kasa nse ye nyina etie kasa ye ntwen na DNA no emeka no kre sanse even ohwe ne condition ano de kasa o bleeding for 7 months doctors be break kasa enye possible. There are so many doctors on kind say because he said the Osikan IUD or the coach will be any a train a who way and Tinina could be said because almost share no and almost try some protective baby and a master on Yabofrano. And to some Cayenne do bedroom sabri and then no crabber fire Bofrana Bemaneba. Now Ajia as some no kind of suffocating. Ajia better had from beginning in our casa abofrano sabi ono de onim se na nyinsen na sei ba se abofrano ko ba se ne na adia obesom ono abrewa no dikan kan nya nan kwa no abeka ena wasa ka to so eno ti na osusu se wo abofra wo kasa wo se woni adwuma ena woni dan ena ani nyewa bebe se wo kan ni nyina ko yesi kasebo make abusua wa we o ma hwe woni mo wa ho odin se de titie se de sofo ka chembe ho ne ho ahwan enti ni nyina o se asset ni nyina enti se mami kase fane na ma no na usutimi ko na kopa bibi ya meme ne abrewa ne ya dwen esan se ne moja se wo ho se ne moja ne de che wo mso wa ne nyewa be
pata ne de obetimi apata but yen hwe de adu achi no so because ene economy na he de am obi a be ma obetena ha se ne mfi so se ne mfi so obede hu maami oti se na adwuma ti se wo de wonni bi kura wo si ebe ni fie wonya adwuma nyoma bebre nti so mama me no yen sabo anisa Adum TV enchekra wo mo besom na mama akua dan dan nyina eye movie discussion ya ye mama mesisi edu wode aba no kwasa wo betena so na ye hwe movie na ne de atoto abrabo e wonti ya na very educated it is our feed Adum TV koso ne mane na ho na Adum TV so muntu aso ho mama akua me chia papa wo ba ma fe okwan shonko so one of these days ye be kasanya me Adum a ochina ye ya woda obra at 1 ye besim konwa bre korona ye de dwumadie no ye de abremu medin e de Obaa Adwoa lady na wanu si right enti de mi kan nya say o se ye hwe saa nyoma ni nya so for de on pattern waka obi anka say enya right because ye gu ne hu fin ensem o mo be kekan evi na be de da Facebook a che kra onu kra be kekan sem say obi kra saa tro about say onim no say na wote ampa ne ade ni nyina ye facts and figures apie bai nye ne ye kan ye enti mpata bi wona obepata na mum na baba wa no ntia say nei no abrabo na ye den enti say wasika say mame so abofra ni mu na so timi kobo homode a wo pese o tese wo ji abofra wo mu ni bi wo ji ne na ne tena e de se wo ti e de na wo timi eyi abofra no enti mayen so ni mu bi na so timi kobo homode o yo ba wo se du na e brajemfu ade ni mu na memra sofo so jemfu amami a oni ni kunu ya o so de meka ni se mame no ense se de ya kan broken heart any frustration ni nyina e ka hu bi ba yaudi a wo di no e ye sika na ne ba ne di be shame na abrante ne pese of kwati kwan bi no oyini for because the mama kan yen frɛ efiera no kra ne ne nkasa because I do the proper for you de bia sa no mo ye mo kum ni ayi for you da oh yes yeah me no so mo kum wo and maybe one ticket bi esi wo ayi say omo ko twa ajato efiera bi a ofra boche bae no mo na hwe fie o e ba news we all heard it kire omo yes esi nyoma bebe o muka ye enti allegedly said o ka ye to yeboase na ye nhwe enti ye stress maame no ohu abotre na papa no so papa no mi mom de mi hu ne se onya no kwafo me to me Japan oh yes me hu ne se oya zan kakra because kokura wadu sa bre ya wutimi topa ha ne left and right all over abetra container ho na wa share channel abesi a wo kasa to say no me to me no yeah I don't see any yes me who channel no yeah F you know I F it's a sample I don't know where the science them be odu 40 years and na tinka ekosoro them be odu 40 years nti o so to ne pa yes so ajapo anto ne po be wintem yes it you want jan hoko so be fa ebu container ho fa ho be yes no no personal life to live oh ajapo want a personal life na so mami ka so wa ma no ya no mama no what papa dey ho e bro bi to na topa that is the 1,000 questions now what coin atopa container ho no so order na ko to ne power container mama ka se min kira wo sofo what to sell ayi container ho any cam any adwaye e different all together. So they said I the power container. What the ano problem ne say? Na medium meant as as why you strong because strong baby. Suffer so what do you Abasia Obaka Kakrana Farida case in a day na
na mame ne case ne sila me ankasa madwen ho ame shada nti one papa no nse papa no e kruko black ankasa sa ne kala ni huna ne kosua wo ye kruk ankasa bebre but kakra bi no be kan bet be row no mpem so there no ti mame no so specific and I'm say ya kakra wata ne de no na eku no that meaning say the empenyfo aka say ye be kwa kwhwe no ye be ka akosia ye da se abusia ye be phone no fra na bram na ye nye wadwen kire mfa ene cases ne ho wo outside Ghana fra number 0549 801751 0549801751 outside Ghana fra na ye ne woni nkomo bradwe medie so ye nye wadwen kire ewo eso bi abaso hello Obaa Adwoa. Papa, we didn't be aka free. Nana Ponsati am tosu mi no asante atunkufa. Nana ma yentie wa wie. Obaa Adwoa, my mama baso. O de sofu de yo. Na mentia miura na da so frempon asante atunkufa hen no. Ye America na se akokra oba tu anu ma oba sense ho. Hey. Ane yemfu akopie ni ma so pa wo. Me hu ni se ye ti ajemfu ani abre nyina ne se one be ma na na tifie ho ana efiewura no China fo no be ye kwan no efiewura no gitumu eje ni sika e wodan ne ho edifiewura no enya ade e dan no be sa ba ho biem asam no sa na ti o efiewura no o ma dan no ho biem edi oba no hu ni se one hu nyina na ye de dan no e ma mo na se wo ha je se u sisa na ne ma fifie ho na o de oba ho fa akọtra ho a eno na ye na ya no asem no nyina no na farida de no de nyame ase na mum sese ya eba ba o montam ne de o munye o mo ho ntiase cover for so hello so papa we didn't be aka free wa we dey see onabo wine asante be kwai asansu fiyase assembly man nchi asansu fiyase fo a ajibre ti omo na bo na no way asante be kwa loteje mama papa e o sa ya na wale de ntokọba mu se de kwa se baba mu a de ni ato nsra no so hu na bibi aye kama go nya wale de ntokwa mu enye do mama tokwa kakra na ni me fa chawo obi from raso obi from raso ene nkasa hello Hello, Obaa Adwoa. Mami, we didn't be aka free. Me ba cho sister Saudi ni. Sister Saudi ayi ja for what to say. Ewrade adum wo ba wo ntia ye. Aya ti but yes area ho. Living one wa ma bie mu ku ha wo ho. Tira mo ntia ye. Tia mo nyame ya adum chena ma tia mo dodo. Wa ntia ye be ja utie. Me nya ye tie wa. Me ka ma fa so fu se nyame o chira de pa. Ba chira to wo se si ayi ja chena ma tia mo dodo. Mate. Me ka ma fa so fu se nyame chira no. Yo. Papa ana wo ye eno kwa na fa so fu ka no. Se do ka no kwa pa. Abaya no wonyem. Aje mu se abaya no nyem. Ena mo ja su tu no. E ka wo peja na ko hospital. Na doctor ha no hu se bia se na ha no. So wan ka no kwa bia na office say wakano kra enye yinse ma wa kano kra no e wo se ne ada di se akra no eye boy ni ba e boy ni so be kika enyina obua no de yi wo se tetere ho kwa na wo oba fa be ma mi nsakra so dim di ore ne nyim entire ni kwa so mu yesa enne gere di nkunim ye de nyame ase oh this is Saudi ayija fo nyina me se afa na me be chia mo kra akese ye nko fo so hello Hello, Obaa Adwoa papa bi. Pa, we didn't be aka free. You grant of fire or make us free offense so adija Obaa Adwoa. Offense what deja for what to say. Oh, Yamia dom offense so deja nina for who ye. Fire and chiama woman was it. What to see about when Nhyira FM or bra, yet chia woman pa, my auntie were we. You Obaa Adwoa. I don't question me. I'm going to Jamfua. Obaa waka se nyina metie no pa asem obaa no aso no to bone ho no mu yie se enka obaa ba be se enka bia oni ya Japan wade no
nkebi a ebeka abomu no so ahunu nyansa fa saa kwa no ama woni wagya no wosoma brewa wo bɛhye de ɛyɛ wasembe enti enso yɛ dum ase eni mu duma pa adwuma da se enko foforo so hello Obaa Adwoa. Me udini baby a ukase free. Obaa se wa ukase free atuma kofodua. Se wa mpa papa bi ma yentie wa wie. Hey, Feludo se hwan. Mesi Obaa Adwoa mo ka nyira me ni mi kuro ti ha ye bo mpa ye se hey, we di enya bo yiba. Omo gu na ni ma se pa. Wa se na no odi. Ese wo dware no. Kwasem. Wo gu na ni ma se dodo. Yeah, that's the young couple from so hello. Hello, Papa. Hey! Papa, we didn't baby, I can say free. I'll still wake us free at dance, on a crum. I dance for Yamisra Mopaya, so bra, Mufenia Broma, and Tim, we serious. Kakameka, they say, I buy one, I'm a bonabasso. Eka man to do no my ATSL program we and I want to show the team one. Eka DVL ya amwako kan eka we saka atu be show ama ka bebe ba mu gbina mu ko mu edan ahiham mesre mayo no asisu no say one mo ne so one we be tu on hofo pa na dim gwa ya na nye ye na de bia ba betina we o say ba ko na ko ye sa so be fufuro enim gwa say Abaiwa no ade wa hye na busuafo ni munyam na maame no so de maame no de jealous na den o na fom say young couple from so hello Abaiwa dini baby akasa free awon fe egbare no kokko Vedaze kokko tuntuma dabe Abaiwa na onye tuntumo we kokko pa hye when you TV no kura na ya ne kumino share onye ni patwa nkwade guwa obi ayo kokko ma yentie wa wie udini baby akase free wa oba wo fasi wa de nya Robert me kase fi ayin bo cha tutu gate na no pe na wie me no kase yo ma yentie wa wie ya papa opon a me de opon ina papa so ba si de opon te me papa no o hwe papa na se me obeka ye ya papa na se me obeka ba dwa ye ka no kropa me papa opon o twa ntro papa ni sam na beka ma me ni de ni nya ye ntro ba no mi so pon ni de na kan no ana ye ntro ke hwe de bi ma me ni ka sem bi se edan no China fo bi ba ye ma na dan no mo se o mba ye djuma bi wo ho ntina dan no o mu tuaka no ni mi so pon akọ na wo ka tin san ye ina ma me no papa eja edan ni wura no nuku no obeji skane de kwa abochire ina de se edan no se anya China fo na djuma no wo nya ye na dan ka dan no ko mu bugu yo ndi so mo de na ngudi a ana dan no ne ma me ne dia ya da ka sanya o ne ma me ne dia no wa dia e so fo ma me no ni che fo ma ni fie wura ne ba no so tu o mu nya ne dia no fo mo mu nya fo ne bibia no etumi ay kama mo mu nya me da se de wo kata so mu woni ne ko pie dance etinya mo de na so o ese no de wo ye no o de oba foforo no e wo na case ne wo ye nko foforo so hello Madam. Mom, me udini baby a ukasa free. Mr. Kwadu me kasa free ja. Kwadu ba pa ma entie wa wie. Ewe nyame sra mo pa. Fe ne se ye nua ba no. Nyame anum no kwani. Be ma no ne ma no mogu ne no asa. Adi obesa ono ye nche de hu asa papa bi a waka hu. Eno afo on fa akwa na bra meje no. Na bra ne ha na akwala ne fe mo no wo ka de. Enti mo nya mo ji bibi ma akwala. Mo ma ne pasa no. Mo twesi kama na wontu ya ma no. Wa ko to wan hwe no akwa edu ofe mu nyina ne nyinse mu nyina wan hwe no papa so wo wuye nyina akwa yi so wo fra no aka tefon no e de sa dia no ka se akwa no anfre na na so onim nyinse no hwe na sa dia no wo twa ntro so wo e to mu nyit kan fa ma akwa fa na kuma beto na man sana o ma ha dan dia ma akwa no wo to ma hwe ba akwa de me mpemu dia e ka mo fa akwa na ma no onu anka santete ne da se ne o fa ya o fa ya mo hwe akwa say young couple from so hello hello Obaa Adwoa me ha Mejo Sweja Boatin all the way from Austria my NTO Enra nipa nso ne yaku mo 30 na paper school for asem no da mama gold so me tia ron gold yo ha
girl no onim nyansa na adwene mu do pa enti ahometi a wafam no maame no so obeji abofra no kura ommomode no mompe baabi ma girl nyansa anase ommomode mfa akura no nkotu school na girl ni hwɛ no for the meantime me koduru brebi sɛ ntiase yɛ adwuma na ombeji akura na ma girl na akɔpɛ bia ya beji sɛ edi asomdwe beba ana maame nso a wo pre den sɛ ofi sɛ papa wo sa apɛ na kodwa toa because empra na wo betwe ye ana wagya akulu bi nso ba betwe mpa ana papa wo se dan nso wayi baako edi ama wo madam enti wonti fie ho nti ana odi agogu dan ketuam na dia wo ba begye no de one ne mpra de timo no ana wo muntum mfa ma wo ana sɛ de no mfa ma wo aya ho dwan ne hawo kwa moni nyame nya adwuma ye de nyame eda wase ye nkofo fro so hello Obaa Adwoa hey Obaa Adwoa yey so a champon you got me highway azum je ka wate mo se kutu mo babeja amazing grace market mo ga ko black wasi Obaa Adwoa Philip tamia no fa se akosha pokua daily daddy opuni o America mem ofri asante achamango ebi ewo bia wo for bro me ja wate na Obaa Adwoa Japan, your best Japan. Hey, well, Obaa Adwoa na ya to be beer. Was it by four? Japan, a Japan for Budupa, container, Jim. No better yet to Wadia. Huh? A Japan pen more blue say. The container. But you may be a young toffee, who may be a toffee. After this, I'll come by Bob. I'm going to train a wire. After temperature, telling you now for a Japan in Jason and what is. Now when I call I'm going to be na bi ni na namu obegena gira no for kwata gina mcho nwade yo ya daze obi container agum ya de asemuni aduma wezo ahode ne de Japan ye ntwasio ye nko Europe America na Europe Europe meboa na ye ne Holland Amsterdam ye ne so for bright and nin komo hello Obaa Adwoa papa mete onka che pa na nsem na mo ayi na ye nyamo ye no kre fa che ye ho adwuma Monday na ye nyamo nti ena na me ya no pa no metie e de Richard Mo sports for no ba am so nyame ada no abetom dia na nya se ne bibia beda na kwam okay na me nwa ba mpa che ho te sei yankopon da roma ye ho ye ya na do nsa bo say big mama so beti amame original ena original ba akopɛ na bishop nso wachia na mame na lady gold white nso ono nso wachia ono nso amame ha Obaa Adwoa apa unse abaya asemi unse okaya adan me kan sɛ me pa sɛ ba asemi sɛ to mega nka Obaa boy no mame na nka me hye Feridi do sɛ ho achi am ya chi wo mu so obekaya hwɛ sɛ mame akura ebra moje tu no ba fie a wo se won frɛ won kan hwe nkyerɛ wotumi ka kye nso nkofa buta mfa wo huru moja no ne emusa maame ne sɛ akura koye no ofrɛ no busan sɛ emoja na etu wo no sɛ wo te sɛ na sɛ moja ne twa wotumi frɛ aban no busan sada on ade a wo ye no akura ni kwa so ode ne ba no ma no me edite we bishop ya adwene pa sɛ akura no Obaa Adwoa sɛ de ne na prove sɛ eye ne ba de a from day one onyinsen na dia wo amana duru samire no e ka wo bo nyina no omuntu ansa na wa start ahwe ne ba enipa nya se Obaa Adwoa maame ne no ne ba no mboa papa no de akora no fa ya wo musa na wo ba ni abaya wo ya no so de ma aba no wo mu ka sa aba no nka no kora me wo mu nya adwene aba na so mo kan no bia ne am ya approve am ya musa aba ne ye no kwadi force ne boy ne no maame no I mean, Mr. Doggy, my dear, Obaa Adwoa, papa to say, papa penny say, oh no, with the dog in Kwana, would you open? Hey, Obaa Adwoa, as someone who said, Mammy, the entire Mammy, and say, was a contractor, and was a Omatia and Dan Kama,
ade sɛ we fie wura no enti wo no fie wura no do nim sɛ fie no bi asabere wo mabu agua na bibia te santi maame no nim sɛ sɛ fie na bɛyɛ bɛma no de enti no opere apɛ bi no ayire papa no ne maame no woba also pɛ ma bi ma maame no enti Obaa Adwoa mo nkonkɔhwɛ da na Obaa ne kan sɛ no kure sɛ da ne yɛde a ɔntena mu sa sɛ nyɛ de maame papa no pɛ dan foforɔ ma wa maame no ɔnso ne ne ma no ntena Obaa Adwoa nyame hyira mo pa enti ya no wakyea Richard mo sports team na ma me wa Obaa Adwoa mo bɛte yɛnkɔ empiki 2 calls na yɛmfa mmerɛ yɛ me wɔ interview wɔ ha kyekra mɛkɔ so na makɔdi nkɔmmɔ hello yɛhwɛ sɛ bɛnya foforɔ hello Obaa Adwoa papa odi ne baabi akasa free book ni me kasa free Friday Duke ma yɛntie wɔ wie yi book me kasa free Friday Duke yeah wɔ wie yi me chia of Jalomia okay we dear papa no want to ne bo no ne mam ne certificate no ana abayo no so mo ye ne yi no ono so boy no e se o mo e settle abayo no na entiase ba menim se abedru mu nsem ne de mo be kama bibia adana kwam Obaa Adwoa am de usia mo bi so ava bi yo ye da say brani tienti me for bia biem telephone calls no so aye da ya na dwenkyere ne hia etena mo mfrɛ mo ama ntimi ama so nyina ne etena mo mfrɛ na ye nto ankomo no so sa na memfa kwanya yi so ena me ntoma ye hyem yi Obaa bi na aboa me rapa pa bi wasade fofrabo ewura nyame nsira rapa pa bi ewo ayedua se Afrifa Junction near Ivandi Hostel was which I said minim me nsira no a or say there be me pewasam dodo era nyame nsira etu pe the same fabric ono ne ntoma ni nyina no eye Lagos Nigerian wax print and a French laces nyina wo bi cord laces beaded lace paradise or will be brocade or will be liquid mikado and on a big mama so peno and was some dene kono no akyere ne wo na me rama ni bi wa hunu jewelry no so de mene lady gold let it go na ya kwajiji kamadera ena mekan wate da dantia beba ho se wawunu mema slippers bags earrings necklaces bangles anklets and etc ebi ewo ho nti erapa pebi owaye duase Afrifa Junction mentuma wo no de ma me free mentua kapre oso Obaa Adwoa gene pam ne number ne 0244 892608 0244 892608 so what the mommy ye and a Judia clothing a pam ye Judia Kadia for almost 3 years now on one up na ewa obraso what they amame o Kumasia Tech audio number no 0544 772-775. Me makeup and me hair no from one person. A Sugar Beauty Bar. One more Tech Maxima. Number is 0553-118-834. Happy birthday and confirm Sarah Opoku Enim. Yet friend Mama Lee, Ghana Education Service. Not just a teacher ni. Happy birthday Sarah Opoku Enim. Yet friend say Mama Lee. Happy birthday Mama Lee. Enko enfama na fe na ya bema. Wonso ene eye wawoda. Happy birthday Shonko. Enko fama munyina. Mame enko eye Dr. Ketwaso. Me mana kwaba from ABA Herbal Clinic. On faye murashe ye ni yenshania ekoso. Dr. Memwa na asogete say Dr. Nyame Nhyira no so for brantie so for rasta yes ayaresa hodwo ya esi wo ho no obi aba na nie na te Nyame Nhyira no wa kire so o rasta man ampa me the rasta man die ti ya de bi da so obi an fakọ egu na chi say wam wa beni say ja papa fa ye wuram Ebiye ba ko ne kana wati yenka enne ewi na ebiye onyati yenka pa ne wonsi eba beke ne yade won asem dan ne de nyina ya meka choro se wani ye oya wani sha se ebon kaye wani sha se prunsu wani sha se eye kokko na se won tutu mirika ampe bebi amfa wani na amfa obefa no so we die eye normal ne mom na de o how kese e na ebro and ntina meka amfo ebiye heba clinic enso e de amount and nti bra ye de ndubina ne amba nko hini ni abena na ye de ye adwuma enso ewo ABA heba said yanka ye de sekan be kan wani ne afa sekan ye nkan wani sanso na ABA heba clinic ye ma hwe sefa so wani ne so ABA heba lo ba ye ma hwehwe ni we bia ye ndubina ne amba nko hini ni abena ya yam ne te se esam ye de ma
ɔde kɔ akɔfra aduane adi na de ahoto abro ɛno na ekɔmɔgye ni makɔ emu adwuma ɛno na ekɔtire ni makɔ pepa mu ɛno na epie wani ne so de ahoto abro your numbers ne ne gyina frɛ 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 your kwada so adwena se market ne cheaper ne butu kwada so adwena se market ne cheaper ne butu do ma hin ko so de ye ben ya pie ku bi coastal ne Tuesday market ho no ma be hu yen wo ho ukwada ne ya wade bia nso eye ahafo go so Genesis FM promises one ma efie de bia ye bebie ni eye adehye FM promises one ma obehu yen enso ewo ho no mo e bia me ka choro say glaucoma ya de ene hawo tutumika ne be pie mo ABA herbal clinic ni into asian farmer wa doctor nchen wa ka choro say pressure ba weni ne so and ade te wo no mo sam duru baby ni na boba begine ni ne so ebe sha ase edum na tama ebe dum no se wanhwe ya odi na edum na endum sa na ma o lens no enibua na edim na kohye enya kohye dia enya de betimi ya bibia de afon esanse se de otwe dia mponyankopon sifa bo eni no o mani na ho de dudu bi anke betimi abo na wetimi ya nante na emu so watena wo ma na hyede a ebe de na etimi ya bibi de afon nanso sa otu wei weni no enhye ye lens na edem na enhye ye de a na tutumika na be piemo ABA herbal na ye ntu ase enso enfamon glaucoma yade e na ehawo medical culture say no netimi ba na ma woti fa sha se e paio etimi de dede begina wasom na nyina glaucoma sanso na cataract na ehawo ete na ehawa brani ntu ase enfamon tapan ye hu pa ye de eto eni ne lens na chi no eno ne ye hu ye papa person so no e protein na wode ndo bia nka we ni mu bebu eni no ana na asha ase esei na for me bibi te say bo akogina ni nachi ana na timi esi vision ne kwan ya wade hu nhye da nkoye papa no tutumika ne be PM ABA herbal the numbers in the frame 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 050 281 2161 050 281 2161 no be PM ABA herbal ne no atwehwe nkomo e bia me catch yourself diabetes hypertension etimi kofe ni yade de bro and this is out one as diabetes about moje no mu entena ho ma ninyi emma waninyi a be kan wona makwa ne be bia e be kan wani na de house etimi abro sounds na hypertension no sa pepepe ene be yo no bi o syphilis obi so gonorrhea so wo die ne etimi kan wani na de hawa bro obi ana syphilis enyin bia no ekofa ya de friend syphilitic uveitis at the bro and then etimi ma wani ne peje na ho no ye papa na prunsu woda ne de nyina and syphilis ne gonorrhea etimi de sa ya de ne brain ne nti sa wote wono mo na se medical catcher say edi ni chance ye say bo nka ye pe ne wetu ho anamo baji ye ndro ni be fofa ko fra aduane me de me say food supplement as an say wo de kan aduane ho adi na de ho to sonko kra enso etimi de abro etitutumrika na be PM ABA herbal clinic na ye ntu weni ya de yasen fama ho ukoko no oton brown no rice water no say aduane na wo de ye ndro ne fra wo ne wadi na akomoje ni mu akotere ni makopepa tere ni mu akwani ne so apepa ni ne chie pie we so na de ahoto sonko kra enso etimi abro the numbers and the frame 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 050 281 2161 050 281 2161 ebi ye hebala ye ne yade nkwa ne yesa na ba se say kra de ayesro nko because oba piemo ebia ye won fidi ahodo a ye de be screen ba de nyina yade bi ehinta wo mu bia ye be hu ye be ka kyerɛw enye ndu nkwa ne ye de be ma wo impo wo diet wo wiane a obedi ye be kyerɛw kwan a obefa so a obedi no de enwo se wudi ye be ka kyerɛw wonni na timi aboa ni pedwa na de enwo to abro oba ye check wo sugar no ye check wo pressure no ye make sure sa pomodin mapa na wunya no ewo ABA herbal clinic ye kwada so adwena se
kwada so adwena se market ne cheaper ne ebutu kwada so adwena se sanso ana afa do man ko so de ye ben apia ku bi coast on Tuesday market honoma obehu yen e wo honomo do man ko honomo ni ebutu ayade ukwada ne awade bi anso de hafogo so Genesis FM promises honoma efia de bibie ni eye adehye FM promises so emema na muntimi mu adwuma wo mpem no so de ne premature ejaculation de boss so ane weje mu de ne erectile dysfunctioning de ne so che say ntimi mpagya kra eye abi na American for the amount ye ma mema na powder inubnani ambayam tse powder ode kwa for ko bensuo no e man so infections a odo na e ha mo no ye ma mo sa powder ne bi na no so de akwa frɛ wo na wadi na timi akoni padwe ni makoye mu adwuma na siesie ayemfie e ma bibia akosom say menstrual pain say menstrual disorders nyina no ode ba be pie mu e wo ABA ba clinic be say diabetes na de ne yade na e ba no say wenye edure be kum mienu we de fie ode bo ba ko ba be kum no ma mienu a e betena so ba akokwa ba ko betena na afei e de how abere ni padwa no ABA ye nduro ne de ye de ma wa ye kan diabetes ni akene no ye kan pressure na ya akene no ye make sure say ni nyina free ni padwa ni mu na de ahoto soronko ka enso e de abro numbers ni gina free 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 Waba mwadi afro ABA heba na chese waba na yedi yendru na kao na hoto shonko kwe nso etimi aba ABA heba ni ajusu se nyamensa wo nyamensa wo mu ampa kwana kwaje wa yaresa entina ho ma yade nkuo na ama me ne wanse yade na edenem obi nso benya wa na efri yade tifo ni kire ABA so ye adwena se kwada so market nachi na hospital kakraka ibutuo kwana kwhwe sofo ya wo ye rasta osa ya brantie kwaje wa yaresa ewo asie ye ho ye damu asipi ni aka ne de enche kra me ba koso so wo hima bene wa papa bi wadi dwana to so e de amaye megina hanamada team ni na ase team no so very solid start every general manager me Jimmy vibes what you say ai kwasi Jimmy Adla papa no kwasam papa Nhyira papa wo boy chidom e boy don tere so and me programs director Mr. Fifi Okran ai mama feel the Fifi bra ai the Fifi Nhyira Nhyira papa what you chere den so and Mr. Fori and stylish and so a producer of the show one in Nhyira Hannah azia emembe nyina wo fie ha Nhyira ba ko pe eno no Hannah Nhyira wo bojuma den ye nwie na story na wabonten Hannah nyame mie wagima wonimdie na bibia fa true story no efa emaye ye ba eye MCR nso so a Eric Champon obegina fidie nachi echinchime fidie ne kama de amaye DJ Frankie's tie jam 22 Powley what you say one of the executive producers Mr. Powley and Ne Williams one no just a team ne edoso na tomenso ewa ha nyame Nhyira me panel me jury no of course they are doing massive extremely good no kwase mo tena se atum so mo tuja no Big Mama original and Evangelist the Graft a day and Lady Gold what you say ohima benewa sube so mo de jano wo ha boy chidom den se be adwumadi ne be kwa no no ya da mo asipi ohima be som wa de jana to so e de amaye nyame ya doma ochina ya wada ya be din komo what you say kasa last 2 days of the week na ya na emu ohu china ye be di dwuma no na Friday ohima benewa ya be wie na cheze sa na eti ohima wada wo ma be som amaye all right ye som dia na ye mfa unra haxa mixture one ninua haxa capsules ye mfa no about Nhyira FM asho ebasa automatically no ye chew £5 and €5 and you more Europe so America na Canada ye chew $10 for free o send this cancel yento we tap send it no fee hey meje se o kan yo tap send papa no
Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686. 026-167-1686.